Aya buzz mumeze muti, we back again, we back in action. Bebe Joe bamwise Catherine Banda cyangwa se Catherine Banda. So reka twinshirane cyane gutya. Mbere ko dutangira filime yacu narababwiye ngo ntabwo nzigera mbahereza agahenge habe na gatoya cyane mutarajya hariya muri Global Business Works Limited. Ndacyakwibutsa ko aba nibo bahanga dufite hano mu Rwanda ku bijyanye na tax cyangwa se ku bijyanye n'imisoro. Global Business Works Limited barakubwira ko bagufasha mu bijyanye na tax, haba kukugira inama muri business yawe ndetse no kugufasha utazagwa mu mande ari we wayiteye. So aba rero bahawe icyangombwa cyitwa Tax Advisor License, bagihabwa na Rwanda Revenue Authority RRA hano mu Rwanda. Bivuze ngo rero aba bantu barizewe 100%. Bantu mwajyaga mugira ikibazo cy'imisoro cyangwa se ugasanga amatariki agiye kubafata muri kurwana nabyo muvuga muti ariko turabigenza dute. So egera izi ntiti dufite hano mu Rwanda zigufashe. Ikindi kandi ushobora kufite company ariko ukavuga ati why not, aba bantu ntabashinga business yanjye akaba ari ibintu bazajya babikurikirana ngiye nkareka kwirirwa nigora. We bashyire business yawe mu biganza kandi ikibazo kizaba kubijyanye na tax uzabibabaza, ariko ndabizeye n'abanyamwuga cyane. Writer abavandimwe bakorera hano mu mujyi wa Kigali hepfo gato ya Hotel Okapi, ni ku muhanda uturuka Nyabugogo uzamuka ujya mu mujyi. Ni ukuvuga ngo rero abantu muzi ahantu haba ibintu by'amasipiro gutyo by'amamoto, hakurya y'umuhanda rwose hari etage hari naho ngaho. Hano ku Muhima, hano ku Muhima rwose manutse gato ku iposta utugera mu cyapa ukaharenga ukamanuka hepfo gato ukarenga kuri BTN TV, ariko ni kuri BTN TV imbere yaho hafi aho ngaho. So harateganya no kuri BTN TV hakurya y'umuhanda. Nimero ni 0787 320061. Ntusige mukunzi tuze sweet on. I might be crazy, but you are amazing. Look like a deja vu. Yirwa Kevin Banda, The Vertical. Niko tugiye gutangira. Duherekejwe na Global Business Works Limited, abahanga hano mu Rwanda bakubwira ko ibintu bijyanye n'imisoro bo ntabwo birirwa bajya mu bintu byinshi, kubera ko bo nugukoza iyo bamaze kubagiraho aba ari ugukozaho, nta kindi kintu kindi mwirirwa muvugana, ibibazo biba bikemutse pe. Wanahamagara kandi kuri 07 8 7 Writer hari na 0788 360 ndetse na 04. Uraba uhamagaye muri Global Business Works Limited. Abavandimwe baribanza bakanikurikira ku bijyanye no gutanga ubujyanama cyangwa se gufashwa mu bintu bijyanye na tax. Reka uyu muvandimwe adusoreze tuze tutangira agafilime kacu. Right no kuva muri Capital Media Podcast. Right ndacyari Mr Fire. Icyo usabwa ni kimwe gusa, no kudukurikira kuva ino filime itangiye kugera irangiye. Right now Vas-y bébé, je vis des qualités.
but you are amazing. Não siga mukunzi to the sweet I might be crazy, but you are amazing. Looks like a deja vu. No. Aya basi. Nuko tugatangiye. Urebe. No. Nuko dutangiye. Gake gake. Nta kwihuta ntaki. NMD Entertainment Company. Mastudio ni menshi. Yo. Urebe GNC aya Incall Pictures hakuno mastudio ni menshi ntabwo bari umuntu umwe bari abantu benshi bafatanyije buriya kugira ngo akazi kagende neza cyangwa se katanga umusaruro ufatika bisaba ko abantu bafatanya bagakora. So rero abari byo byiza guhitamo gufatanya. Hakuno aruwaje arafungura yambara antibar afata n'imbunda. Urebe tugatangiye avuye mu kabati n'umusore muto amaze kubifata aheka n'igikapu arerekera. Urebe witonze avayo. Tutaragira ku magambo menshi nuko tugatangiye umusore avayo turabibonye afashe imbunda aheka igikapu aza guhagarara hakunino. Aza gufungura hano. Urebe witonze kumba aho yinjiye harimo abandi bantu. Ahaya umusore ahita negekaho arafunga. Silakan untuk duduk. Buri mwe wese nagume mu mwanya we. Sudah menjadi tertuduh untuk melakukan pembunuhan. Ati dike ibintu ntago biribuze kuba byoroshye. Umusore avayo afite ifunguzo. Kami tidak punya pilihan. Kubera ko ibimenyetso ntabwo bihagije cyane. Urimo urakora ibiki? Ini ada apa ya? Iki kijya mbere hano ariko isasu mu birere. Umusore yinjiye mu rukiko. Buretse nyabu tuza mwana. Buretse baserera n'abasekirite bo mu rukiko. Kurasarasa ku ruhande. Ha! Urebe musore hoho bisa nawe niba ibyo yatekerezaga ntumbaze. Hakuno hari uri kwa muganga bari kureba Kelihatan sehat ya. Cha ndabona umwana kabisa afite ubuzima bwiza pe. Sidang Saddam udah dimulai ya? Ndakeka Stama ari yiteguye kuba yatangira. Banget ya yang ngikutin kasusnya sampai datang ke persidangan. Kubera iki abantu benshi cyane bashishikajwe n'iki kibazo n'iki kirego kigiye kubera mu rukiko. Unjung. Tuwangayike. Cuma kerjaan fisik kok. Biriya ni ibijyanye na physical rebel. Rebe hakuno babiri mu modoka. Sako. Nta kintu na kimwe numva ashaka kuyumvisha pe. Pengacara ke kamu. Isi yose iragukeneye. Gak tahu. Nge sindimo. Simbizi. Kalau aku sampai gagal lagi, sinzi niba ndi bwongere gutsindwa nanone. gue jadi pengacara. Loh, Ahari uriya mwavoka reka nizere ko atari buze kuturenganya. Udah bolak-balik lo ikut ujian, tetap aja. Ngomba gufata ibizamini inshuro ebyiri. iya. Cyangwa se sikagera no kuresha. Loh, Ndabizi. Ariko ntugire ikibazo. buat anak ini bangga. Ya. Wowe terwa ishema n'umwana wawe. Rebe n'umugore n'umugabo bavuye kwa muganga kureba uko umwana ameze mu nda. Tugaruke hakurino Gila. kuri Pengadil. Pilihan lu gak ada yang bermartabat bang. Ya karena saya benar-benar gak ngasih kamu pilihan apa. Ibitekerezo abantu bari kugenda batanga ndatekereza bitari buze kubaka. Ushatse kuvuga iki? Kalau pilihan kamu masuk penjara, bilang sama bapakmu. Niba ushaka guhitamo kujya muri gereza uze kubanza uhamagara umuvandimwe wawe. Terus keras ini ya sama klien lu.
ese igihe cyose ni wowe uzahora uri umukiriya wiwera? Saya ini pengacara kamu, bukan. Ndi umwavuka wawe kandi ndi n'umwarimu wawe, ugomba gukurikiza ibyo nkubwiye wa kigoryi we. Kubita agashyi k'ubugoryi ku matama urebe. Tugaruka hakuno mu rukiko, hari uwambaye agapfukamunwa. Umugabo wambaye agapfukamunwa yahiye isura, yahiye itama, kuzuru no kanwanwa. Nyakubahwa Mungu, uko mubibona isura yanjye yarangiritse. Kemudian menyalakan korek dan membakar rokok. Ibi byabaye kubera abantu bagiye banyokesha amatabi, barwikishije itabi, Lalu menyundutkan rokok itu ke wajah saya. bagiye bafata amatabi bakayansindagira mu maso. Umugabo ari gutanga ubuhamya mu rukiko. Ya, Nyiricyubahiro, telah menerima kesaksian dari seorang dokter. tumaze kwakira ubuhamya bwa dogiteri Itu dan uang akan dibutuhkan untuk mengobati luka bakar. buvuga ko ufite impamyabushobozi mu cyiciro cya gatatu, Terdakwa ndetse ngo ukaba wararenganyijwe cyane. skizofrenia Ahari umuntu ushobora kudefanda karena terdakwa ntabwo araboneka. yang berat saat mendaftarkan diri ke universitas. Ndabona ibyo ahuye nabyo byaraguteye depression ikomeye. Jalannya tidak juga membaik. Lalu kemudian Nyuma y'ibi rero saudara terdakwa mengalami delusi juga, ntabwo twahamya neza ko twahita dufata umwanzuro, dan ini menyebabkan bahwa saudara tidak mampu membedakan apakah tindakan itu merupakan tutaramenya neza niba uyu umunyabyaha icyaha kimuhama cyangwa se kitamuhama. apa yang dilakukan dalam kondisi kejiwaan yang demikian. Dan Icyo yakora icyo ari cyo cyose, melakukan tindak pano iraza kwemeza terhadap korban Novian di Bimong. kugira ngo duhanire umunyabyaha. Ikiri bube rero, Lihat kondisi kejiwaan hagomba kubanza hakaboneka uri buze kudefanda ibyo yavuze, maka terhadap perbuatannya tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung ikindi kandi ntabwo yigeze byibuze terdakwa agaragaza adanya ko alasan arengana mu buryo bufatika. sebagaimana ketentuan dalam Dukurikije rero ingingo ya 44 Kitab Undang-Undang Hukum. mu murongo wayo wa 1 Majelis Hakim muri ya Criminal Code, urukiko rwemeje ko karena itu terdakwa dari segala tuntutan hukum. ibyaregwaga byose byamaze guhinduka. Umukecuru arikanga. Nyiricyubahiro, ibi bintu ntago bisobanutse. Umugabo, umwana wanjye akeneye ubutabera. Nyiricyubahiro, umwana wanjye akeneye ubutabera. Ndakwinginze hereza ubutabera umwana wanjye. Tuza mukecuru, tuza. Sasa mu rukiko umugabo aje kurega abamuhohoteye bamutwikisha amatabi. Mina di penjara. Urukiko rwanzuye ko ngo umugabo atatanze ibimenyetso bifatika by'uko uriya mugabo arengana. Sasa urukiko rutari rwemeza ko uregwa abaye umwere, nta cyashinjwa. Apa bang? Terkadang tempat ini nggak ada hubungannya sama keadilan. Ntar juga lu bakalan nyadar. Hari igihe rimwe na rimwe ntekereza ko ahantu atari ahantu hanyaho pe ku bijyanye n'ubutabera. Telefone, alo? Ini gimana nih? Uvuze ngo iki? Uvuze ngo iki? Ya udah. Bimeze neza. Bisa coba lagi, ya. Hari wakuzongera ukagerageza ukwezi umwaka utaha. Serius? Koko se? Aku lulus dan nilai aku bagus. Umva namaze gutsinda, biratangaje. Hakuno hari umukecuru mbibuke umwana batamuhaye ubutabera uretse segonda rimwe. Hari umukecuru umwana we ntago bamuhaye ubutabera. untuk hal di luar itu yang pasti Urebye iki kibazo rero, ungkapan informasi pribadi nagerageje gukora ibishoboka byose ya agar Kadam tidak melakukan hal. ugomba gukomeza gucunga niba nta gikorwa cy'ubugoryi kiri buze kongera kuba hakuno ingagariri gusohoka. Kamu bokap gua ya lu baik. Jadi yang bayar. Uri papa mwiza sha. Nuwa mbere hakuno. Jujur, saya sangat menyesal dengan kejadian ini. Mu by'ukuri, Ya, mudah-mudahan dia bisa berubah. nizeraga ko byakagombye guhinduka. Ini salah satu cara yang bisa saya lakukan sebagai ayah. Oke. Ati niyo nzira nyine nafasha papa wanjye, sawa. Semoga ini jadi pelajaran berharga bagi keluarga Anda. Reka ibingibi twizere ko bigiye kuba agaciro ku muryango wawe. Ndabaturitsa mfite igisasu. Hakuno n'umusekirite umukecuru bazi kumuha ubutabera. Aje ngo afite igisasu, niba ari igisasu, niba ari itafari ntumbaze. Bukan begini caranya, Bu. Ubu ntago ari bwo buryo umuntu yihaniramo. Ese mutekereza ko nakuri iki Mr. Luck? Reka tugende. Umukecuru bamuvana aho ngaho. Sasa buriya ku rukiko hari umuntu batamuha ubutabera bukwiriye, bikaba byatuma akora ibintu bidakwiye. Masih belum terima. Mutwihangane banyakubahwa. Ya, permisi. Tunggu. Yewe uretse. Ini ada voucher makan malam. Oh, jangan Pak. Udah jadi tugas saya, Pak. Umva wareka se basi tukaza kugira Terima aja, Mas. Ya. nta kibazo umusore.
urebe ni umusore hakuno ushinzwe umutekano ku rukiko. Umukecuru gusa ngo arashaka ubutabera, umwana we ngo yararenganye. Ese arabubona cyangwa? Sasa umusore bamuhaye agakarita kanditseho curtains, sibibonye neza ariko ubwo ngubwo nibyo ngibyo. Umugoroba mwiza bavayo hakuno. Ini apa nggak berlebihan ya Mas? Ibi bintu ntago bihagishira? Bimeze neza. Kayak gini. Ini bagus banget. Hano riga nantu heza guselebratingira. Hano ni heza pe. Uang yang ada di tas aku dan di dompet kamu. Ese ntago ntekereza ko amafaranga wabayabonye. Emangnya saldo yang ada di ATM aku cukup. Saba utekereza ko hari amafaranga mfite kuri banki buretse? Sering makan di sini nanti. Reka turye ibyo ngibyo bindi byihorere. Isinya. Twite ku buzima bw'umwana wacu. Dapetin klien kelas kakap. Hakuno baraseka bashe gusangira ibya nimugoroba. Aku bisa kemana-mana sampai dia jalan sendiri. Ese utekereza ko hari ahantu hamwe najya ntara umwana wanjye ataravuka? Hakuno tugaruke ku mumotari nguwo mu mujyi. Gusa umugabo hakuno arundi waje. Mugoroba mwiza cyane nyakubahwa. Sinzi ngo ninde. Kamu aja nyusuin ya. Oke. Urumva uhaze se? Nta kibazo. Uyu arakomeza. Araho yinjiyemo hirya. Harimo boîte. Aho bagorora imbavu. Dika ari hehe? Waje baza Dika. Urebe. Ari hano we. Anjing. Kubera iki byafashe igihe kirekire? Hakuno dore ibibera mu maboîte. Jalanin hidup yang lurus. We ugomba kuba ubuzima bwawe sha. Kandi ubu munyabya. Funga umunwa wa kigoryiwe. Aja lu. Wari wagiye hehe? Banget. Puas lo diakui sebagai orang gila. Urishimye se? Muri kiko byagenze bite se? Numwe mwana, numwe ibindi turaba tubiganira. Okay. Urebe? Emang ngaruh ya ke daya tawar lo ke cewek-cewek? Tekereza ko uyu mukobwa asa afite amahirwe. Narik cewek yang sama gila ya. Umva uyu mukobwa tekereza ko yankurura se? Hidup lebih hidup. Ubu twe turi kurya ubuzima. Buat apa juga anjing? Wese bite byawe? Orang tua dari korban yang lu sakitin bakalan ati ababyeyi biriya nzirakarengane barimo baratekereza ko bakwica. Bisa apa mereka anjing? Ese utekereza ko bankura hehe? Mereka bahkan nggak punya. Bari abajinga nta kintu na kimwe bafite. Nta mafaranga bagira. Nta kintu na kimwe bankura. Bukan buat pengacara. Nta nubwo babona yewe n'abavoka bababuranira. Bokap gua udah ngarahin sekretarisnya buat bayar bill. Papa wanje yubatse amategeko y'ibanga Semua bro. nk'ay'abanyabillionaire. Gua nggak akan bakar-bakar muka orang Ya sembarangan. jelas lah. Jewe ntacyo bapfa kunkoraho. Nia. Negara Nawe uri umwana w'umukire. masa lu Muri iki gihugu nta wadukoraho. bisa dicoret dari kakak lu. Umva si ibyo mvuga bidasobanutse. Ngelakuin kekacauan ini dan nggak ngeberesin semua saksi dan bukti. Ariko ubugoryi wakaburetse. Paling di depan aku. Tekereza ko uri umunyabwenge kundusha. Darah lu. Lu berani Umva wari umunyamahirwe. bakal diberesin apa? Shaka kugaragaza ko uri umunyamurava. Siko bimeze? Gua Papa wanje nggak pernah minta dilahirin kaya anjing. I break ntabwo nigeze musaba ngo ambyare. Uranyumva? lu. Ariko wowe bakiri muri ibyo. Lu cuma datang numpang minum. Kwe kunywa gusa nibyo bikubereye. Doang lu gede. Urumva? Main cewek enggak lu. We nta mukobwa n'umwe wabona. Berantem juga enggak lu. Hidup lu Nta nubwo wanarwana. teori aja lu kenceng bangsa. We ntacyo umaze. Uyu arahaguruka. Ari kumutuka. Di Harvard Laws. Uri kuvuga ngo wize amategeko muri Harvard. Ako naba baricariye bari gusangira baje gufata ibya nimugoroba. 25. Wahai orang-orang beriman Tugomba kwandika kuri gate. yang benar-benar penegak keadilan di dunia. Ati buryo ubutabera ntabwo buhatirizwa. Bajingan. Reba Timo. Kamu sih masih sebel sama kasus kemarin. Umva ko ukomeje kugaragaza se nk'umuntu wijuse, eh? Tapi kita juga harus sadar kalau Gusa ibi ngibi dukwiye gukomeza yang hidup kubizamura. selamatkan karena hukum. Uremve? Berapa efektif dan semanusiawi. Ibi bishobora kuba byagira ingaruka ku kiremwa muntu. Umugore n'umugabo baje gusangira ibya nimugoroba. Hukum. Tapi orangnya Kanise ko imbyino rutabishyizeho amategeko. Wibutse umugabo ni umusekirite Aku ku rukiko. ketika kamu Ikibazo rero ni nanti kira-kira kamu bakal ngebelain orang. ni ryari uzaba umwavoka? Reka mbitekerezeho. misalnya kamu adalah seorang dokter yang kerja di UGD. Wewe waravuze ngo uzaba doctor. Pasien datang tusuk pisau,
ujya ufasha abantu. Kamu sebagai dokter kira-kira burya dogiteri nta kindi akora dia mati. atabara ubuzima bw'abantu. Kalau menteri mereka ya? Kan? Ya, nawe bashaka kumpatiriza ngo menyakitkan. nzagende mbyige. Udah lama dia mati. Ukuntu umugabo. Parah banget itu. Kamu mau tahu detailnya? Umva nawe reka ira kunkinisha. Reka ibingi bitubirangize sibyo? Percaya kok. Urakoze cyane. Dan kandi ndizera ko Selamat malam. ataravuga vuga umuntu. Umugoroba mwiza. Selamat malam. Yego umugoroba mwiza. Seriveri waje. Munyanganire kuba mbarogoye. Mfite wine idasanzwe. Murakoze. Kalau gitu ariko ntago tuyinywa. Oya hari mwagerageza. Betul ya, Pak? Boleh. Wana reka mbasukiremo akarahuri kamwe. Terus jangan berhenti mas jangan orang. Jeri reka iyo wakiriye wabiretse. Selamat menikmati. Oya mukomeze muryoherwe n'ibyani mugoroba. Makasih. No museriveri ngo bazaniye wine idasanzwe. Kamu Special wine. Wana reka ngerageze. Pembela kebenaran dan keadilan, selamat untuk reka tunywe kubw'ikizami wabashe kuba yawatsinda. Selamat kepada saya untuk posisi permanen sebagai satpam. Kandi nanjye urareba nk'umusekirite wo ku rukiko. Reka tunywemo wana. Umugore n'umugabo. Umugabo aranywa bamuzaniye ngo wine idasanzwe, umugore yanga kuyinywaho. Sekarang gimana ceritanya kita ngaho mbwira ni gute uyumva rero orang yang overpriced ini? Ese ino restaurant ntabwo ihenze buriya? Urebe Nina umugore arivumbura. Nina kubera iki wandakarira? Hari kelulusan aku. Kamu nggak ada gitu rasa bersalah sama watumye tutambuka ahantu hahendutse uzana hano hahenze umugore yivumbuye. mana? Masih bisa lagi. Ibi ntabwo aribyo twakwiye gukora. Kamu bahkan ikut presiden. Ibyo ni gute wabivuga? Emangnya harus jauh itu mikirnya? Ese utekereza ko twagiye kure cyane? Tugas aku bahkan ngehalangi. Njye nkora akazi kanjye Kan, kandi nkarinda umumama. Umva Nina, gak bisa cuma sekedar nikmatin hari ini aja, Pak. basi uyu munsi ntabwo wawishimiye? Kamu bener-bener ya Koko se udah mati rasa. Aku minta maaf. mbabarire. Kita pulang aja yuk. Niba ushaka kujya mu rugo reka tugende. Nggak tahu. Nta kibazo. Nina, Ngiye muri restaurant umugore yivumbuye. Lu beneran mau buat gue marah terus? Hah? Koko urashaka kumbwira ko ibintu ugiye gukora biri seriye? Iki kiraseka. Jangan kemana-mana. Gue balik ke sana. Nta n'ahantu ugomba kujya. Ndaje. Ngeze hano hari uwo bakubitanye. Yewe wa mugore ukwite amumeneye telefone. Urebe amumeneye telefone. Mas itu saya jatohin ya mas. Umbabarire ntago nyijugunye hasi mbishaka. Beneran saya ganti ya mas ya, jangan marah. Mbasi nakugurira n'indi kubera icyo kunsaba imbabazi. Bersalah. Ya tapi kan itu Tekereza ko nitaye ku uriwe. sengaja saya senggol saya. Mbabarire n'amakosa yanjye. Bacot anjing. Ntuntera umujinya. Jaga ya mulut kamu. Ujye ucunganwa n'amagambo uvuga ko umugore yamubwiye. Urandutse sasa kubwira umuntu wamaze guhaga itabi ngo ntabwo ngo agomba gucungana n'amagambo ye. Uba wikozeho. Umugore aza hakuno mu bwogero, kigabo kirakurikira. Rebe kivanayo hakuno ibintu gitirikaho, kiza ku muryango umugore yinjiyemo. Ureko ibintu bijya bigenda bigafata intera, kirafungura hano umugore yinjiye mu bwogero bw'abagore. Aya kirafunga. Sasa gihita gishyira akantu ngo hano hantu hari gukorerwa maintenance. Kigabo gifashe ibintu by'ibirahure kivayo. Hehe kiza gufungura. Tekereza ko ikibazo cya Saddam kimaze gukemuka. Kigabo cyaje simbizi, gusa umugabo wanjye ntabwo ari kubyumva. Mana nyagasani, ndumva ari inkuru ndende. Reka tuze kongera tuvugana. Umugore yaje kuvugira hakuno mu bwogero. Aku lagi makan malam dulu sama kakak. Twabashe kugira na Dina dusangira ibyo kurya. Iya nanti sampai rumahku telepon ya. Reka nze kongera ngo uhamagare ningera mu rugo. Umugore ari kumurunguruka. Urebe witonze. Azasohoka. Avuye he? Kwa ntawe utuma undi. Arakaraba nk'ibisanzwe. Aya araho inzugi zitangira kwifunga.
arakomeza arakaraba. Kumbe le bandi. Ini toilet wanita. Ahangaha ni mu bwogero bw'abagore. Uri kwakora iki? Ndabizi. Di sini keluar. Nene n'ibyo uri gukora hano? Oh. Nggak tahu kalau nggak sendirian. Ntago nari mbizi kuri wenyine. Tapi ushatse kuvuga iki? nggak bisa bersama. Kumbe ufite n'umwana. Rimwe. Oh. Ku mutwe. Umugore umutwe barawumena. Nyakubaho. Di mana ya? Ubwogero bw'abagore buba he? Okay. Ngwino nkujyaneyo. Umugabo yategereje umugore araheba. Bageze hano ngo hari gukorwa. Urebe witonze. Di sana Pak, terima kasih. Umva ni hariya urakoze. Umugabo avayo. Ageze hano abona ngo hari gukorwa. Nyakubaho buretse. Sini. Ese ngo hari gukorwa arako mbona bashyize icyapa kibuza abantu kwinjira. Nin umugabo arinjira. Nina. Umugabo arakomeza. Nina ageze hano. Nina we. Nina asanga umugore wari hasi. Ubufasha. Nyakubaho hamagara ambulance. Nina. Byabaye hano. Hano. Halo? Kumbe ikigabo kiri hafi aho ngaho dore n'ibikweto. Gita gicisheni. Nyakubaho. Kibikoze gicisheni. Urabizi sigana umugore wanjye ndaje. Mugabo arakurikira. Ikigabo arakibonye aragikurikira. Hoho. Mugabo yaje. Ntabwo nshika tu. Ntabwo akica umugore wanjye ngo bikuguma horo. Hakuno naza kwicomeka mu modoka kurikire ikigori kibikoze kacurore. Abona umujinga afashe moto. Umwana afata imodoka amusense ntabwo ncika. Gezana imodoka irakwama. Rimwe yakigonze wa mujinga kura amenyo. Buretse box kumenyo. Gara-gara apaan sih? Byagenze bite? Apa? Nina byagenze bite? Juga nelfon aku. Mbere yuko umpamagara byagenze bite? Hakuno kwa muganga. Muganga aramubwira umenya bitagenze neza tu. Umenya bitagenze neza. Hakuno abaganga bari kugenda bacomeka ibyuma. Umugore tayari bamaze kumworosa igitambara cy'umweru. Bivuze ngo acisheni. Acisheni. Urere kuntu ibyago bijya bigenda bikaba bindi. Hakuno hari cyo bashyizemo amapinga. Wamfungura? Saya sih mending kamu diam. Nggak usah ngelawan. Byaba byiza ufunze umunwa wawe. Siko bimeze? Daan, hubungin pengacara. Niba ukeneye ubutabera cya kigoryi bagifashe. Kiraseka. Cyane rwose. Masih bisa ketawa ya, habis bunuh orang. We wa musensi we, ntago wakomeza guseka gutyo kandi wishe umuntu. Permen. Tuza mujinga we. Musanze kwa muganga. Kamu kaya. Uri umunyamahirwe shaka kubera ko papa ari umukire. Uyavayo. Bisa nari umwavu kuje kumubarira. Hamagara papa wanjye. Baca semua di proposal itu, jadi langsung Najaje gusoma proposal. to the point ya. Dengan angka segitu, tadi saya dapat 30%. Byibuze twabashe kuba twabona nimero. Saham kan? Byibuze biruze gufata nka 30% bya share yawe. Iya, Pak. Cyane rwose nyakubaho. Itu saya. Sawa. Uyaraho hari waje igitaraganya. Bose byakomeye. Ngo iki? Kita di mana sekarang? None hase. Rumah sakit tapi kabarnya bakal segera dipindah. Umuhungu ari kwa muganga. Kita harus kirim pengacara sekarang. Kalau soal itu Keneye kumwereza umwavoka. sendiri. Maksudnya? Dia Ushatse kuvuga iki? Gunawan dan itu sudah benar. Timo adalah pengacara Ngo yahamagaye timu Gun One. Di mana tempat kejadiannya? klubnya Saddam. Ushaka tuvuga ngo ne byabereye muri Saddam Club. Koko Hubungi Wira sekarang. hamagara Willa. Nona gitaraganya. Willa nimba rindi. Hakuno. Uyu ni umwavoka turamuzi. Aburanira ingagari. Aza kuri cya kigoryi. Kishe umugore n'umwana. Suami itu cewek. N'umugore ufite umugabo.
Jadi Anda membunuh atau tidak? Wamwishe cyangwa ntago wamwishe? Mwavuga mwibuke ugomba kumubwiza ukuri. Mungkin kita akan banyak membahas juga soal sopan santun. Ariko wamujinga we, kugira ngo mbone icyo nandika kandi gisobanutse bisaba ko urasa ku ndego ngende umwavoka wawe ntagomba kumbeshya. Kandi koko nibyo kikiraseka. Kiramushinyika. Anda sudah terlalu tua seperti. Ndabona uri umuntu ukuze. Cocok kita. Kita ini kan mau atur strategi. Saya nggak peduli. Nibiki muri gupanga gukora? Mau Anda mukul, Sinitaye kuri uwo mwanda. nonjok, bunuh. Sinitaye no kuba niba wamwishe cyangwa se atari wamwishe. Keneye kumenya ngo byagenze gute. Yang penting adalah memastikan Dasa ku ntego mbwira. Anda keluar dari sini. Itu kan? Mbwira byagenze biti. Membunuh atau tidak? Wamwishe cyangwa ntago wamwishe? Kikivayo. Saya juga nggak yakin Kuko nakubwiye Anda bakal percaya. ntago nkwizeye. Saya memang orang yang gak gampang percaya. Ntago njya nizera nanjye abantu boroheje pe mu buryo bwari bwo bwose. Tugaruke hano umugabo yaje gushyingura. Urebe. Mugore apfuye mu buryo bw'amaherere. Fire ya mbere hari imodoka yaparitse. No. Modoka. Hari wavuye n'umutaka. Urebe. No. Umugore. Tahu dari mana? Ninde abikubwiye? Kabar. Ya dia pengen datang, Papa yabikoze ate? pengen doang. Wakeneye kugaruka. Gua nggak pinter ngehibur orang. Ntabwo n'umuntu mwiza kugira ngo nshyire abantu muri mood nziza. Ndati wakoze kuza. Dia udah ngebantu. Byibuze ubufasha bwawe buragaragara. Alibi apa yang mau Ubu noneho tugiye kureba tugaruka kuno kuri gushinjwa kwica umuntu. kita buat? Gira iki kijya mbere. Untuk Anda, kita buat saja bahwa pembunuhan Ibyo nifuza kuri wowe nkeneye ko mbwiza ukuri. Ini- Kugerekeranye n'ubu bwicanyi. tidak disengaja akibat alkohol yang terlalu Kugira ngo mbashe kuba nagufasha ndabanza amenye ese koko wari wasinze cyangwa wari uri muzima. banyak. Dengan begitu, ya Niyo mpamvu rero hukumannya bisa kurang dari 5 tahun. ibyo uvuga byose ugomba kwitonda kuko iki cyaha wakoze ishobora kukumaza imyaka 5 muri gereza. Penjara. Aho ushaka kujya muri gereza. N'umunsi numwe ntago mbishaka. Alasan skizofrenia temanmu aja ya. Okay, niba rero udashaka kujya muri gereza, Masa sama guys? urambwira uko bimeze. Gue ini bunuh orang. Njyewe nandi muri restaurant nako muri club yo kwa Saddam nica umuntu. Jadi Anda membunuh. Oke. Wamwishe rero sawa. Yarabyandika. Aha. Maksud gue, ini kan kasus pembunuhan. Iki ni ikirego cy'ubwicanyi. Bisa pakai cara yang sama. Se urumva uribuze kugikemura gute? Bisa kasih tahu saya alasan apa Anda membunuh orang itu? Wambwira impamvu wishe uwo mugore? Itu lagi. Nanone. Yongera urambajije kandi. Impamvu namwishe? Alasan Mbwira. membunuh seseorang di saat Anda baru pertama kali ketemu, Mbwira nyine impamvu wamwishe n'igihe wamwiciye. sedang tidak bisa berpikir dengan jernih atau bagaimana? Wari gutekereza ko ibintu turimo byoroshye kandi birakomeye. Bisa jaga rahasia kan? Wabika ibanga? Lisensi pengacara. Cyangwa ntabwo waribika? Ushaka gutakaza lisansi yawe? Mau izin pengacara saya dicabut Oya, ntawe ushaka gutakaza lisansi yanjye. untuk monyet kecil kayak kamu begini. Kubera ko njyewe ibyabaye mba ngomba gukora ibishoboka byose ikibazo nkagikemura. Jadi alasan gue membunuhnya karena Namwishe kubera ko wumve. Aha, uyatega amatwi. Kubera icyo wamwishe. dia menarik aja. Ntabwo yarashishikaje pe. Bisa hidup tanpa hukum. Saya nggak habis pikir itu. Kubera ko yari umuntu uri aho ngaho uciriritse. Tanya, kayak apa sih hukum itu? Nakomeje kwibaza. Gue bunuh orang, tapi hukum bisa bilang gue nggak bunuh orang. Rero namwishe kubera ko hari ibyo yavuze bitari bikwiye. Nenkeneye kumenya amarangamutima yiwe ku buryo ameze. Ntabwo nabikoze mu buryo bwiza. Yateze amatwi. Pasti orang lain. Ese ibyo bintu biba biza kuba bihagije? Ikibazo ni Dan hasil tesnya juga membuktikan hal yang sama. iyo test iraza kuba ikeneye ibindi bintu. Boleh cerita satu hal lucu. Ahari nshaka kukubwira ibintu kuva biratangaje. Dia Gusa umuhungu washatse ari gushaka kwigira nk'umuntu w'icyamamare. istrinya dan mantan pacarnya, dia Yishe umugore wari ufite umugabo. tidak bersalah. Ubu ni ubwicanyi nyakubahwa. Istri dan mantan pacarnya. Kandi budakwiye gucecekwa. Ya, saya juga tahu itu. Ibyo ndabizi neza. Tapi kemudian Ariko nanone tahun imyaka 10 ishize selang dia kembali diadili, Pak. Dan yari yaravuye mu kazi. 3 tahun penjara hanya karena mencuri souvenir dari hotel. Ndetse hari n'indi myaka 33 yari ishize. Anda tahu apa
ari muri gereza. Dua kasus itu? Waba uzi itandukaniro y'ibyo byose ndi kukubwira? Avana itabi. Saat dia diadili, dia tidak mampu menyewa pengacara mahal. Naramuka agerageje Kejahatan kwigira intwari cyane birasa kumugwa nabi. acara yang mendampinginya saat peradilan itu berlangsung, itu Ubijyari rero no gutegura uburyo bw'urubanza. Okay, umukiriya arabyumva. Beli gedung sebelum kamu datang ke sini. Hari ibintu nabashije gutunganya mbere yo kuza hano. Kantor firma hukum Anda. Ibiro twarabyubatse nabyo bimeze nk'amategeko. Kita berhasil Niba watsinda ubah namamu yang ada di. nazahindura izina ryawe. Jika Anda berhasil untuk tidak membiarkan setitik noda pun pada kehidupan Dika, Nkeneye ko ubuzima bw'umwana wanjye butajya muri gereza. kamu bisa. Kandi nzi neza ko wabikora. Wa mwavoka aje kumukire amwemerera Dika bya mirenge. semua dokumen termasuk jaksa. Dokima zose namaze kuzibona. Universitasnya di mana, keluarganya siapa? Shaka ibimwerekeyeho Siapa? n'uwo ari we. Bukannya satpam. Ngo n'umusekirite. Dia juga ya? Ya. Okay, mushaka isawa sawa. Sasa umugabo bici umugore batangiye kumukurikirana bamenya ngo ni muntu ki, afite izihe mbaraga, ese nibande bamuri inyuma. Bapak, Hakuno Mr. Raka, kondisi anak umwana we nonaha tapi saya pikir ari mu byuma. Bapak tetap harus mempersiapkan untuk Wowe ubwawe ukwiye kwitegura kuko inshingano ni izawe. Sasa umugore yarapfuye ariko umwana we arasigara. Umwana we yararokotse. Tugaruke mu rukiko. Nyiri cyubahiro. Dari saudara jaksa tidak dapat kami terima dan Ntago twahindura imyanzuro mwafashe untuk diputuskan tidak bersalah. ariko ubu igisigaye ni ugushaka Selanjutnya saya ubutabera bwuzuye. saksi dari jaksa. Ubu dukwiye rero gukora ibizamini. Silahkan menempatkan. Ubushinjacyaha Detektif ugomba gushaka umuburanira. Detective, menjelaskan kepada saya isi dari wambwira details zose penyidikan yang Anda lakukan. zijyanye n'iperereza mwakoze. Forensik Nina Dukurikije rero ibyabaye. Ratnasari yang meninggal Nina Ratnali wapfuye menderita kerusakan primer di kepalanya yakubiswe ikintu ku mutwe ahita aba traumatize. dengan pecahan Yarasagarayiwe kaca sepanjang 25 cm. ndetse bigaragara ko yakubiswe ikirahure ku mutwe. Ubwo yari hara muri hoteli. Apakah Anda menemukan sidik jari Dika dari barang bukti senjata? Wigeze ubona ibikumwe bya Dika Sewaktu penangkapan, ku ntwaro wenda yari yitwaje yakubitiye uwo mugore terdakwa ubwo mwamufata? menggunakan sarung tangan sepeda motor. Dukurikije uburyo twamufashe yari yambaye ga ku maboko yiwe. Sehingga kami tidak Bivuze ngo rero byari bigoranye kuba twabona fingerprint yaba yakoresheje ku ntwaro yakoresheje yica umuntu. Terima kasih. Nyiri cyubahiro murakoze cyane. Untuk pemeriksaan silang. Terima kasih. Ahari ndumva ibizamini byafatwa. Ya mulia. Murakoze cyane nyiri cyubahiro. Baik, saudara Ndizera ko umutangabuhamya saksi ahli. Saya akan menanyakan satu hal kepada Anda. hari ikibazo ngufitiye wa mutangabuhamya. Mengapa Dika Kubera iki Dika yakica Nina? membunuh Nina? Kubera iki? Menurut saya dalam kasus ini terdakwa tidak Igitekerezo cyanjye memiliki motif. iki kibazo rero ntabwo ari cyo kudefanda. Ini adalah kasus pembunuhan. Iki ni ikibazo cy'ubwicanyi. Saudara mengatakan bahwa Kandi wavuze ko uyu musore yamwishe. tidak ada motif pembunuhan. Oh, ada Ubwo bwicanyi bwa bwarabaye kubera iyihe mpamvu? banyak. Hari impamvu nyinshi. Ada banyak sekali kasus pembunuhan Dukurikije rero tanpa motif. hari amakesi menshi cyane y'ubwicanyi yagiye aba Terima kasih. ariko ugasanga ndasobanutse. Tapi rasanya Urakoze cyane kuba ubashe kugaragaza ibyo ngibyo. Ariko ndatekereza persidangan ini tugomba kugaragaza nyine ikintu gifatika mu rukiko atau tidak. kugira ngo umukiriya wanjye wanasanga narengana. Rasanya cukup. Terima kasih. Ku bwanjye nyiri cyubahiro rero ndumva umusore arengana pe. Kembali ke tempat. Wamutangabuhamya we wazasubira kujya gukusanya ibimenyetso. Berikutnya, Ubutaha nugaruka Saudara Gilang. Mr. Giran Silahkan duduk di kursi saksi. uyu naza kwicara nawe waza ugatanga ubuhamya bwawe. Urebe witonze. Saudara saksi, Wamutangabuhamya we korban Nina Ratnasari wabonye inzirakarengane Yang- Nina Latsini kehilangan kesadaran pada waktu kejadian. Apakah betul? igihe ira accident yabaga? Ya, benar. Yego, Saya naramubonye. bahkan menelpon ambulan. Ninjye muntu uhamagaye ambulance. Anda melihat saudara Dika Wabonye Mr. Dika muri iriya restroom cyangwa se hariya mu bwogero bw'abagore?
di toilet tempat pembunuhan. ubwo ubu bwicanyi bwabaga? Saya melihat. Yego, naramubonye mu bwogero bw'abagore. Ibi narabyemera. Tapi tidak ada CCTV depan toilet. Ariko nta CCTV ziba hariya. Yego, ntazihaba. Karena toilet kubera ko merupakan ruang pribadi. hariya ni umwanya uri private. Terima kasih. Sawa, nyiricyubahiro murakoze cyane. Saudara pengacara, silakan untuk pemeriksaan silang. Ahari ndumva igikurikiyeho ari kuba hafatwa ibizamini. Urebe? Kasih, Yang Mulia. Murakoze cyane nyiricyubahiro. Saksi umutangabuhamya ndumva atangiye neza. Wumve. akan bahwa Anda melihat Dika melarikan Uravuze ngo wabonye diri dari toilet. ibyumviro bya Dika ari hariya mu bwogero. Ya, Yego rwose naramubonye. Anda lihat tidak? Wabonye Dika membunuh korban. arimo yica iriya nzirakarengane uriya mugore w'inzirakarengane? Dijawab saja, tenang saja. Subiza kandi utuje. Sawa. Melihat dia melarikan diri dari toilet. Gusa namubonye arambaraye hasi. Melarikan diri dari toilet. Baik. Namubonye arambaraye hasi mu bwogero. Saksi gukomeza. Lihat apa yang terjadi di dalam toilet, betul? Gusa watubwiye ngo ntabwo wigeze ubona ibyabaye mu imbere muri bariya bwogero. Siko bimeze? Ya. Nibyo? Ya. Baik. Yego, ntabwo nigeze mbona ibyabereye mu imbere. Keadaan di dalam toilet itu. None ni gute wakemeza kondisiyo z'ibyabereye mu imbere? Kehilangan banyak darah. Mu by'ukuri urebye uriya mugore yari yatakaje amaraso menshi. Tertusuk pecahan kaca. Ndetse binagaragara ko yakubiswe ikirahure ku mutwe. Tertusuk pecahan kaca. None si byo wanasanga yaranakikubise, twabihamya se? Terjadi setelah itu, saudara? None se nyuma aho byagenze bite? Kacanya dipegang suami korban. Ikirahure cyari cyashwanyagurikiye hasi, hanyuma umugabo w'inzirakarengane araza. Wumve? Saudara saksi, Anda ndumva noneho yinjiyemo n'indi ngingo. melihat pecahan kaca itu ditusuk. Ushatse kuvuga ngo wabonye ikirahure cyamenaguritse hasi, siko bimeze? Atau kemudian Anda melihat pecahan kaca itu dicap. Cyangwa wabonye ikirahure cyavuye nyine ku mutwe wiwe, Setelah ditusuk. gicometse ku mutwe w'uwo mugore. Urebe? Nyiricyubahiro. Saya nggak lihat sampai sejauh itu. Tubwire, wabonye ikirahure cyavungukiye hasi cyangwa ikirahure cyacometse uwo mugore mu mutwe? Saya cuma lihat. Icyo nabonye ikirahure kiri hasi. Nyiricyubahiro. Ini berbeda dengan ubu buhamya pernyataan yang diberikan ke polisi. Busa naho butandukanye na statement dufite ituruka kuri polisi. Sangat berbeda sekali. Ibintu bimeze biti? Mohon dijawab dengan benar. Saya panik, Yang Mulia. Besok-besoknya saya baru sadar. Uyavuga mu rundi rimwe ndumva. Pecahan kaca itu dipegang suami korban. Yang Mulia, pengacara membuat spekulasi dan pernyataan yang sangat berbahaya bagi keluarga korban. Bavuga mu rurimi rwabo, muri hangana ibingibi ntabwo mbyumva. Ariko birumvikana baracyari gusobanura ibijyanye na buriya bwicanyi bw'uriya mugore bwakorewe muri bathroom cyangwa se mu bwogero. Untuk bisa menghadirkan saudara Raka sebagai saksi di. Niba koko uyu mugabo yamya neza ko yabonye uyu mugabo w'uyu mugore nawe yinjira muri buriya bwogero, bivuze ko hari aho nawe ashaka kwahuriye nabo. Istri saya ke restoran di Mugabo yarahaguruka avayo. Hotel Presiden. Wumve? Lalu istri saya izin kamar mandi. Umugore wanjye yashakaga gutaha mu rugo. Dan karena dia tidak kembali cukup lama, saya khawatir. Nyuma rero yuko twari tumeze nkaho duhangayika cyangwa se dusereranye nawe, yagiye mu bwogero ntiyagaruka. Saya menyusul dia. Hanyuma nabaye nk'umukurikira. Aneh, saudara. Wigeze winjira se mu bwogero bw'abagore? Pada waktu itu pukul 9:20. Muri icyo gihe hari nka 3:23 za nimugoroba. Dan di depan kamar kecil ada tanda sedang dibersihkan. Gusa mbona kuri ubwo bwogero hariho icyapa kigaragaza ko hari gukorwa. Saya merasa aneh. Karena seharusnya pada waktu nahise ntekereza ko ashaka ko hari ikibazo. Tugas sudah tidak ada. Kubera ko muri ako kanya sinumvishaga ko umugore wanjye yaba yatashye. Anda menganggap itu aneh. Umusese ko hari ikibazo kubera ko hari ubonye bari kuhakora. Dengan hospitality industry. Apa yang terjadi ketika Anda masuk ke kamar kecil? Nese byagenze bite ubwo winjiraga? Lalu ketika muri buriya bwogero kamar mandi. Ubwo ninjiragamo hariya, saya menemukan istri saya nabo hise mbona umugore wanjye arambaraye hasi. Perutnya tertusuk oleh pecahan kaca. Ndetse mbona afite hari ibirahure byinshi cyane byashashagurikira iruhande rwiwe. Dika membunuh istri Anda? Hanyuma bigeze ubona Dika wishe umugore wawe? Yego. Saudara Dika menusuk istri Anda. Wigeze umubona ari kwica umugore wawe se cyangwa waramubonye? Tidak. Sinigeze mubona mwica. Lihat dia melarikan diri dari salah satu bilik kamar mandi wanita. Ariko ubwo umugore wanjye arambaraye hasi, uwo musore yahise asohoka ariruka. Dan menangkap dia di parkiran basement. Hanyuma ndamukurikira ndamufata. Itu yakin?
Gute wabitekereje rero? Karena ada darah istri saya dipakai. Kubera ko umugore wanjye ari kuva amaraso menshi cyane, Dika nawe atubonye arasohoka ariruka. Mr. Laka Menunjukkan hal yang sama. Baik. Forensic Laboratory ibimenyetso igaragaza biremeranya ko umugore wanjye yishwe. Bukankah mungkin bahwa darah istri Ibintu ntago byoroshye, ntabwo biribuze kwemezwa ko umugore wawe yishwe n'uyu Dika. Anda mengejar dan menghajarnya habis-habisan? Ushobora kuba nawe ubwo waramwikubitiye. Kwabibwirwa n'iki se? Anda. Mfite ikibazo kimwe ngufitiye ikibazo kimwe. Karena dia orang yang mencoba membunuh istri saya dan dia melarikan diri. Melarikan diri. Kubera ko yagerageje kwica umugore wanjye. Dan kalau asumsi saya benar, ahari ibyo ndi kubaza bye birasobanutse. Anda adalah terdakwa dari pembunuhan ini. Iki ni ikibazo cy'ubwicanyi. Ibintu ntago bisobanutse. Saya. Yang mulia, ese kuvuga ko atisha umugore wanjye nyiri cyubahiro. Ahari nagira icyo mbereka. Kandi murakoze. Kuno bashyiraho amashusho wa musore ari gutimbagura cya isore cya Dika. Memukulnya. Waramufashe hanyuma utangira kumukubita. Bagi seorang yang melihatnya. Kandi ntago kwihanira byemewe. Sebuah ruang sempit. Umugore wapfuye rero yapfuye mu kanya gato. Kamar kecil. Kariya muri buriya bwogero. 3 orang laki-laki yang ada di sana. Yang pertama adalah seorang mahasiswa yang tidak punya motif pembunuh. Dukurikije isuzuma ry'ibanze. Yang kedua adalah pelayan restoran. Bisa naho uriya museriveri wari mu kabare nawe atigeze abona neza ubwicanyi. Suami. Hanyuma umugabo wa gatatu ni wowe. Kalau dilihat dari video ini. Nubango sasa wumve. Hano umucamanza aravuga ati ubwicanyi bw'uriya mugore cyangwa se bw'umugore wawe burimo burashinjwa abantu cyangwa se burimo abantu bagera kuri 3 b'abagabo. Hari wowe nk'umugabo we, hari uriya museriveri ndetse hakazamo n'uriya musore witwa Dika. Reba iriya video nyiri cyubahiro. Urabona biriya byose mberetse bidahagije. Kigabo hakuno cyatamiye ikisi. Shaka mbi namwishe. Uyarareba. Ewana. Franga turayarya to. Bigabo byatamiye umugabo bari kumucabiranya. Ho! Barashaka kumuzimangatanya nawe bamwinjize muri case yuko ashobora kuba nawe ari mu bantu baba biciye umugore. Biraherera herero katururi. Nakubwiye ngo filme nayizanye. Kubera iki rero urukiko rwakomeza ibingibi. Hakuno baje kwinegura ngo baganire. Wa mwavoka vai watamiye. Uyu ni uri kumurwanya. Laka Januar. Bagaimana Mr. Laka wa. Tugira ikibazo kiringiye. Burya ibintu byose bisabigiye. Sebaiknya tidak. Usa nubwo nakubashije ntago nifuzaga ko uhindura intekerezo. Saya hanya nggak ingin ada korban lain yang ikut menderita. Sinifuza ko nuriya nzira karengane suffering. Anda pikir saya akan diem aja? Uratekereza ko ndibuze guceceka kuri biri kubera biriya? Salah pengacara. Nese uraza kuvuguruza ibyo umwavoka ari bwemeze. Dimanipulasi. Inshingano zanjye no gukavaringa abampaye akazi. Membuat klien. Kabone niyo yaba ari mu makosa. Ya, kita anggap saja. Reka mbyita akazi cyangwa mbyite iki? Musore tuza. Mva hose wakigoryiwe. Mwavoka shara gushinja ukagira ngo hari isambu hiwe wajyanye. Musore bitangiye kumucanga urebe. Aya. Akuno. Bamwe mu baburanishaga yarasohotse. Hano hakuno hari umumotari utegereje uyavayo. Haraho yaje urebe. Hari resitora yajemo. Iwan. Burhan, aduh, lo gua tungguin lama. Burhan. Sorry, macet. Burhan nakerewe. Yego nta kundi. Okay. Sasa bashe guhurwa batatu. Jangan nurunin tempo di pengadilan. Reka ngire igitekerezo cyanjye. Karena gini, wagerageje kwishyira mu mwanya wawe hara mu rukiko. Kalau kelihatan banget terlalu mencolok, strategi yang lo pakai pasti kebaca. Nggak mungkin enggak, karena Raka ini tuh reka tubivuga muri ubu buryo. Simpel yang kita pikir. Reka dukora ibishoboka byose ku buryo ataza kugira ikibazo na kimwe kiri buze kubaho. Tugira ikibazo. Hakim nggak main-main nih, Pak. Mucamanza ntago ari buze kudutenguha. Kenal. Sangat prinsipil orang. Azi amahame ngenderwaho. Wah, nggak bisa digoyang lah. Lempeng aja orangnya. Sepertinya lawanin susah ya. Urebe. Kalau tujuannya mwihangane hari ibintu mbabona bitagenda neza. Karena Raka ini tuh
Apa? Dia tuh nggak sesimpel yang kita pikir. ntuze gutuma nibeshye. Ngelakuin tugasku. Tugira ikibazo. Jangan underestimate gue lah. Ibintu byose ndabyumva. Main nih, Pak. Dia ini termainkan. Beda tuh, Pak. Mumusengere kuko ntago byoroshye. Biga biraseka hehehe. Myanga nakabazi kwa tekinike kabayemo sinzi byari bibaye. Umva witeho. No. Aba bacaho. Bose bari mu kirego. Bye bye Boheron. Urebe. Saudara jaksa, apa masih ada saksi yang mau Anda ajukan? Waba ufite abandi batangabuhamya bahagishira? Tidak ada lagi saksi yang mulia. Nyiricyubahiro. Anda yakin ini semua sudah cukup? Cukup yang mulia, terima kasih. Nyiricyubahiro murakoze. Byo nagomba kuvuga nibyo birahagije. Umusore bamaze kumugambanira. Umusore ikirego cyiwe barashaka kukizinzika. Buat keputusan di tuzafata umwanzuro mu cyumweru gitaha, umwanzuro w'uru rubanza. Umusore bari kumuzinzika. Barashaka kurekura kiriya cyana cy'umukire bavuge ko nta cyaha kigeze gikora. Katururi hakuno umwana waracyari kwa muganga mu byuma. Yaje hakuno biramucanga. Arakora iki? Arabigenza ute? Ko bamuviriyeho indimwe. Sore yaje hakuno afata kandiko. Bivuze ngo iyo ubona utari guhabwa ubutabera mu gihe gikwiye, hari igihe bisaba ko nawe ubwawe ubwishakira. Hakuno wamwavokara hano arategereje. Bibutse ifaranga yamaze kuricakira. Reka nsobanure. Hakuno umusore yaje ku ma social medias atangira kugenda areba inshuti zuriya musore. Uko ari cyano? Baik, boss. Zana abakobwa hano. Yego boss. Hakuno ibyana bihora mu mayoga, bihora mu ndaya, nta bundi bwenge. Umbabarire ahantu hafunze. Hakuno arabari guseregera wa kigoryiwe. Hafunze se hafunzwe nani? Uyaraho. Postingan IG-mu tanggal 14 Juli. Nkurikije Instagram yawe uburyo nyibona. Malam kamu ada di sini kan? Umve mwihangane. Hakuno yashahirika abantu avayo. Menurut postingan IG-mu. Nkurikije posta ugenda ushyira kuri Instagram yawe. Tanggal 14 Juli jam 8 malam kamu ada di sini. Bigaragara ko ku itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi saa 2 za nimugoroba. Ngomong apa sih lu? Urimo uravuga ibiki? Dikara ari kumwe nawe. Urimo uravuga ibiki? Mana nyagasani. Suami cewek mati di hotel gua kan? Woi! Niyo wari ufite umugore apfiriye muri hoteli. Muze mu musore we. Buretse aravuna hasi. Gabanyivo. Yewe. Nyakubahwa. Aricara. Ho. Mulai sekarang. Kuva muri kano kanya. Lu dengerin. Ngomba kunyumva witonze. Siko bimeze? Setelah gue cari tahu, lu anak yang menarik. Najyaje kuri presa rihagije yego nyakubahwa afite agatoki. Ho. Mugabo yinjiriye mu kirego. Arabona atari guhabwa ubutabera bukwiye. Rubaza rwe bamaze kurugura. Shaka umusinzika we. Bibibaho. Hari igihe ujya mu rukiko ukibura wari umunyakuri 100%. Ari wasanga umunyamafaranga yamaze kuyatambikamo tayari. Ugahita utaha. Ariko ni mu bihugu bya kure. Mu Rwanda wapi murabizi? Ubutabera nibwo bwa mbere. Nta muntu ujya urengana reka. Ibyo ndi kuvuga ni ibintu bibaza Thailand. Bese turaduga uko muri Aziya. Turaho ngaho tutakishakisha. Ahaya. Ako umusore avayo. Telepon. Tawaran dari lo masih berlaku kan? Rebe, avayo. Gue baru pertama kali nerima permintaan kayak gini. Ubu nibwo bwa mbere umusabye ko duhura. Umwanzuro ni uwuhe? Sidangan. Mu rukiko. Kebenaran yang benar. Nta kuri gukora. Menang akan menjadi kebenaran. Ntabwo atsinda umunyakuri. Ada niatan ngebunuh Dika. Waba ufite ibindi bimenyetso bigaragaza ko Sorry ya, Dika yishe umugore wawe? Kalaupun gue terlibat, gue harus tahu. Ibyo uvuga byose ndabyumva.
Terlalu gampang. nta kintu cyorohaye burya kiba wa mukobwa we. Meskipun gue yakin itu cara yang paling sesuai buat bajingan kayak dia. Nzi neza ko bariya bisenzi byamaze kugura urukiko cyangwa se byamaze kugura ikirego cyanyu. Terus? Ushatse kuvuga iki? Hakuno. Urebe hari uwaje. Baraka? Mr. Rock hari yaje kureba. Yoga. Saya udah dengar semuanya, Pak. Buri cyose nacyumvise. Icyo ukeneye byose biri hano. Kalau saya tidak dididik untuk lapangan, dokima zose muze gukora umukoro ndazifite. sih. Tapi sayanya aja yang kurang. Naritoje bihagije. Peralatannya masih ada. Ibikoresho birahari se? Genda ubifate. Birahari. Umusore yaje kureba ikintu cyitwa igikoresho. Aya. Dan sekarang tiba-tiba balik. Wari waragiye none uragarutse. Ya, saya ntabwo ngarutse ndabizi. Nje kwishakira igikoresho ntabwo garutse kanya. Dari sini sangat dilarang, Pak. Fata intwaro nkeya izindi uziyure. Hitung sampai 3 kamu tembak ya. 1, eshatu zonyine se? 2, 1, 2, 3. SOP. Sawa. Saya harus melarang Bapak. Nakubwiye ngo hoya. Buretse! Rimwe! Buretse! Ku mutwe! Ho! Bakat agen lapangan katamu. Hah? Tekereza se ko nge ndi umuntu wapfa gushyiraho imbunda gutyo gusa. Bapak kecuali bomnya. Ibyo rasiko bikora wenyine. Semoga fata n'ibisasu. Okay. Urebe? Reka icyizere aba aricyo gikora. Wiyiteho. Insyaallah tidak akan saya. Kwicuza kwanjye. Reka nizere ko wenda bitari buze kuguma gutyo. Umusore ahita caho. Maze gufata ibyo afata. Avuye kugura igikoresho. Portal naik. Narebye mu makuru. Dan bukan. Mbona ripoti zisaba ko. Gue bilang gue nggak mau di penjara sehari pun. Ntawe ushaka kuba najya muri gereza. Anda ini sudah berada. Tugiye cyose papa waraza gukora ishoboka byose. Coba tari bujyemo. Apa persidangan selalu membosankan, ha? Doa Bapak Anda itu semoga Anda selamat, bukan semoga Anda nggak. Papa wawe arizera ko umwanya uza kubamo uza kubutekanye. Bagaruka mu rukiko. Mbibutse abacamanza barababwiye ngo bazasoma umwanzuro mu cyumweru gitaha. Uyavayo. Mbibutse nawe n'umusekiriti ku rukiko. Ndabyumva. Istirahat aja. Ruhuka. Tolong kasih tahu gue apa yang bisa gue bantu. Ngira icyo nafasha ari cyo. Urakoze. Gue ke ruang sidang dulu. Kalau ada apa-apa ntar gue update ya. Jengeye mu rukiko mwiteho. Gue bikin kopi, Pak. Makasih ya. Nakoraga kawara urakoze cyane. Uyaza kumukorera ngo agakawa. Uyaza kureba ku isaha. Urebe witunze. Mwibutse aha niho filime yatangiriye. Umusore avanayo ati baravanayo n'imbunda. Afata n'igikapu. Aya avayo. Yerekera ku rukiko. Aho bintu byose biri kubera. Ahagarara hakunino. Mbibutse turi kumwe na Global Business Works Limited. Abahanga mu bijyanye n'imisoro. Umugabo ahita yegekaho yihuse cyane. Uyageze hano we yaragiye gukorera agakawa. Avayo. Aza kuri CCTV. Abona sinyale zose ntaziriho. Amenya ko kabaye tu. Aza yiruka. Ageze hakuno asanga umuryango wo ku rukiko bawuhamangiye. Ugaba afite imbunda. Ubingi butabikora. Tuza. Uretse abo bakorana bo mu rukiko barikanga. Fire. Bullet. Ho. Nta mikino. Mugabo yaje kwishakira ubutabera. Global Business Works Limited. Ani mu rukiko. Berapa mau lari? Nandu abatagatifuje. Byo birakureba. Sebenarnya pengacara tim. Situation ya nyayo aza hakuno. Haya. Pilihan bagus. Amahitamo meza. Kontra teroris kan? Ndabona ushaka gukora ibikorwa by'ubwiyahuzi. Buretse. Kigishaka gukwepa urajya he? Urajya. Okay. Garuka. Sawa. Ndatuje. Baik. Ibigi bitwabivuganaho. Iki? Baik katamu. Vuze neza. Membuat saya mengambil pistol ini. Ni wowe watumye nterura ino mbunda mu biganza byanjye. Mbere yuko nkora ibi ngibi rero. Kamu pikirin keluarga kamu.
utekereza kubikora umuryango wawe Gak akan ada jalan. uramuka utabikoze nta bundi buryo bundi mfite. Garuka kuno wa kigoryiwe, umwavoka sha urya ruswa kimana ubutabera wa kigoryiwe. Saya minta Global Business Works Limited nabahanga mu bijyanye n'imisoro hano mu Rwanda barabanza bakanikurikira. saya akan memulai. Bahawe icyangombwa na Rwanda Revenue cyuko ari aba advisor beza cyane bijyanye na tax. Begere rero bakora hari ku Muhima hepfo gato ya hoteli Okapi ku muhanda uturuka za Nyabugogo uzamuka mu mujyi. Ngomong ber. Amiri Tolong keluarkan polisi. bayo hakunino pereza telefone yawe. Tayari umugabo atangira gukusanya amatelefone. Urebe urukiko hararukabye. Haya Dompetnya disimpan aja. ibi mbahaye garanti. Maaf. Mbabarire. Anda ini mau ngapain sih? Urimo uragerageza gukora ibiki? Kata atas pembunuhan Nina. Yang Umunyabyaha agomba kwishyura icyo yakoze. Nyiri cyubahiro. Anda tadi mengatakan persidangan ulang. Ntabwo ndanzura. Ulang, ini aneh, Mulia. Karena saya akan membuktikan bahwa Dika yang bersalah. Mwebwe murimo muragerageza kugira uramujinga umwere. Uyu ariyambura nawe mu rukiko. Akuramo amakoti. Kan kalau pengadilan saya belum adil sejauh ini. Ushatse kuvuga se ku rukiko rwagiye kure y'umwanzuro. Nyiri cyubahiro. Ako kanya polisi zirimena. Ho. Hanyuma ni muhamagare 0787320061. Uraba uhamagaye muri Global Apa ada yang Business Works Limited. Tadi ada beberapa. Sasa kuno polisi yamenye. Sepertinya ada. Mva ngo hari umuntu urimo amu imbere. Bakanda ngo afite imbunda. Satpam yang bekerja di pengadilan, Bang. Ngo yarasanzwe ari umusekirite hano. Umusekirite? Yewe, arahamagaye. Kalau dia seorang satpam, Mva ngo hari umusekirite. lebih familiar tentang Wigize nabi ngo uri muri ino nyubakora, duha amakuru. Gak tahu dulu dia ngapain, tapi dia yang Sinzi icyo yakoraga mbere. Ariko twakoranaga hano ubusekirite. bagi kami untuk melihat ke dalam ruang sidang. None se hari mu rukiko mo imbere bimeze biti? itu ditutup dan diblokir. Yakuba urebye CCTV bazivanyeho. Muri karwanya nta makuru dufite ibiri kubera mo imbere. Buretse. Kalau emang dia sampai ngorbanin pekerjaannya, Ese aka kazi kanyu ko gasaba ibitambo? Uriya muntu wabuze ashaka iki? Arashaka amafaranga cyangwa ashaka iki? istrinya Uriya mugabo ngo arashaka ubutabera bw'umugore wiwe. Bw'umugore wiwe. Byagenze biteze. tulang. Umuntu uri kuburanamo hariya ngo yishe umugore wiwe. Saya tidak membuat keputusan yang Ese utekereza ko umwanzuro nafashe udakwiye? Reba uriya mucamanza. pernah dilakukan adil sejak awal. Ntabwo ashaka kuvuga uko ibintu byatangiye. Saudara Raka. Mr. Raka ari kuvuga ukuri. Uyu arahaguruka. Nyiri cyubahiro rero Klaim sepihak dari suami korban. Pemeriksaan hanya mengecualikan bukti dan mu by'ukuri urebye ibimenyetso byose byafashwe. Mwumve Permintaan saudara Raka. ese ibyo ko nigeze kubigusaba ntubimbwire. Karena tindakan ini mengurangi otoritas pengadilan negara ini. Ese ibyo nuko byari biri munsi yangira? Uyu ari aho. Negosiator Mr. Kemal Tuan Raka Yanwar. twaganira. Kapan mulai sekarang akan bersama Mr. saya. Lakayuna Saya berbohong, menipu atau melakukan ntabwo ndi umubeshyi. yang saya katakan. Twakiriye amakuru ya buri kimwe cyose kiri kubera mu ngo mu rukiko. Sidang. Apakah ada yang terluka? None ndakubaza bimeze bite? Ntacyo nshaka kuvugana namwe. Baik. Kandi none ntabwo mbakeneye abagasini. Baik. Urebe kumbe polisi ziriteguye ku muryango. Ini hanya ada beberapa pelanggar Uko byamera kose rero masuk menghalangi jalan ko ntabwo ari kubutabera butangwa. pemilikan senjata api ilegal. Tapi jika Abacamanza bagomba gukurikiza amategeko. yang sudah menanam bom di gedung pengadilan ini, Namaze gukwirakwiza amabombe ku nzugi ugerageza kurukurura arahwana narwo. Umugabo agaruka hakuno. Urebe arangije hari ibyo yavanyeyo. Ambara wa kigoryiwe. Ambara. tolong jangan. Ndakwinginze. Jangan itu 2 kali. Ariko nkubwire kangahe. Saya lepas seragam. Vanamo icyo uniform vuba. Wambare iryo shakete nguhaye kandi sinsubiremo. Mugabo yakabye we urukiko yarukabye. Haya. Abanze kumuha ubutabera bagiye kubumuha ku ngufu. Avanayo telefone. Kabum! Ho! Hanze araturika. Urabizi? Di belakang, Bang. Abanyabwenge bagaruke we. Identifikasi pemilik mobil dan Hakurya hari imodoka ituritse.
Sudah lihat kan? Jamara bibonyera Apalagi? rero hari ibibombe byinshi none muri kino cyumba cyo hari ibibombe iryaguye Mencoba untuk masuk ke sini. ndatekereza mutunguwe Bom di ruang sidang. ngo hari bombe biri imbere mu rukiko. Tom we yego Suruh mereka bubar. gira barabajinga Kasih dia. bisho bari bagiyeho ngo bayihagarike. Jika kalian tetap masuk, kalian akan Nimugerageza rero gushaka kwinjiramo hano imbere pengadilan negeri. ndaza guturitsa urukiko rwose. Emang, Nta kawa ihari. Wiki Cepet banget kamu datang kalau ada yang habis-habis. ibintu byose ko murushaka kubikora mu buryo bwihuse. Kemal. Kamu nggak pengen? Byarashaka kwigira mu rugo. Kwigira mu rugo wowe. Pakai Januar 30 tahun Laka Yuan mu myaka 30 pengadilan. yakoze ari umusekirite ku rukiko arinda imyaka igera kuri 4 yose baje kureba nyine amakuru yiwe bimuvugaho byose Bekerja sebelumnya nggak bisa diakses. ndetse ngo numwe mu babashe gukora mu bijyanye na recordings cyangwa se mu kubika amakuru n'ibiki byose. Iya. Kuva 2016 kugera 2021 Tahun 2016 sampai 2002. baje gukusanya ibimuvugaho byose. Ada info apa lagi? Tom, Terakhir ada info tentang tersangka pembunuhan. hari andi updates waba ufitera Habis pengejaran. hari turabona kuri Laka Yanua Dan hari ko bimuvugwaho. terakhir persidangan. Reka nisere ko uyu ari umunsi wa nyuma w'urukiko gufata umwanzuro. Besar Yego. salah. Ariko uko biri kose ndabona umwanzuro utari buze gufatwa. Apa ini? Itangazamakuru se riri hanze ntago riri buze gushyira abantu mu rujijo. Anak tunggal dari Dika ni umwana umwe Sudian Bono. w'umugabo witwa Sudiani Bono. Bono mugabo arikanga. Bose w'amanyamategeko. Akurara umugore avuye igiteraganya. Avayo yiruka. Ni hano twari turi. Hari umugore avuye yiruka. Katurore bisa nazanye amakuru atari meza tu. Bose we nyaganire. Sepertinya Bapak harus menonton berita sekarang. Ndatekereza warebye amakuru. Ada penyanderaan di pengadilan tempat Tika. Muri kano kanya ku rukiko hari abamaze kugirwa imbohe. Ngo iki? Penyanderaan. Wimbohe? Tapi dengan adanya drama penyanderaan dan pemberian hak-hak istimewa kepada Pelaku telah terungkap. Ia adalah Akuno boss. nah jelas Hari situasi iri kujya mbere. adanya drama Mu by'ukuri urebye ku bijyanye n'imbohe penyanderaan dan pemberian hak-hak istimewa kepada biziri zafatiwe ku nyubako y'urukiko. identitas pelaku telah terungkap. Ia adalah Raka Yanuar Suara. Uwamaze gukora ibyo ngibyo imyirondoro yamaze kujya hanze ni uwitwa Laka Yanuar, Inspektur Pengadilan dari Pengadilan Negeri Metropolitan. Kasus inspektor w'urukiko. tersebut sedang berjalan langsung Ati iki kibazo kiraza gufata di ruang sidang cyangwa se tuzaza kugikurikirana live tubakurikirana ibiri kubera ku rukiko. tersebut. Asui. Mwanda Gimana ceritanya? Data yang n'ibiki bijya mbere ariko n'ibiki biri kujya mbere hano tahu. Piye iki? n'ibiki bijya mbere nyakubahwa. Reba byakomeye. Ditujukan ke Mabes Polri, disese ke Intel dan semua media. Ndabona polisi yo ku rwego rw'igihugu yamaze kumenyeshwa. Bahwa ini akan selesai tanpa benturan. Itekereza ibi bintu biri buze gukomera kurushaho. Dalam ruang sidang, mengancam akan menembak, Ndabona urimo ushaka guhatiriza urukiko ngo rukore ibyo ushaka. hakim untuk memutuskan bahwa Dika bersalah. Twebwe ntago turi buze gushinja Nggak setuju. Dika icyaha nyiricyubahiro. Bebaskan semua sandera yang tidak. Ndazikore kuri imfungwa zose nuramuka uciye urubanza rutabera. Urazikore kuri imfungwa zose cyane. Selesai, saya akan menyerahkan diri. Tapi jika Anda tidak mau, Ndashaka iki kibazo cy'ubwicanyi ukireho umucyo. pun yang akan keluar. Nuramuka wanze nta muntu n'umwe uri buze kuvamo hano. Pertimbangkan yang mulia. Saudara Raka, Mr. Laka, apa Anda benar-benar yakin kalau Kira-kira jaksa saya koko urimo urashaka kugaragaza ko sekalian saja. umushinjacyaha ari kukubeshyera cyangwa se ari guca urubanza nabi? Tahu ke nyawa kita. Mwana witonde byakomeye. Uretse Yang mulia, dia juga melakukan tindakan ilegal. sendirian di sini? bariya abasenzi bari kugerageza kubeshya urukiko. Mwana Ada yang nyerang duluan, paling nggak 3 orang. ninde uri buze kwataka bwa mbere? Timo mungkin. Ni wowe cyangwa ni njyewe? Abandi basi kudukurikira. Sasa nga bari gupanga umupango umusore bamwatake. Anda benar-benar sudah mencemari ruang sidang. We ntabwo wategeka urukiko kuvuga ukuri kandi atari ukuri. Uyu baramwataka baramufata. Umufasha we buretse bullet ho abari bamwatatse we ho uyu bamurasha kaganza. Raka uyarahamagara. Ninde urashe? Ini Raka Yanuar.
Laka Iwani urashi. Kan. Vuga. Dengar suara tembakan. Kumvise urusaku rw'imbunda. Akan membebaskan satu orang sekarang. Ndaza kurekura umwe ku wundi. Tangan, ulah seniornya. Gusa na accident ibaye. Urebe. Uyu bamuvanayo. Ahaya. Ini standby. Ubufasha wakeneye kuvurwa. We. Fande baribonanira. Usora aragarukamwe imbere. Ababwiye ngo mwibeshye mukora ikosa ndaturitsa. Raka itu nya menggertak aja. Sabar lah. Ko mbona nda bisasu mubonyera. Ada pedoman. Komeza wihangane nawe. Bucyo cyose ntabwo ari amategeko. Sawa. Twihangana. Hakuna abayobozi. No. Swati yimennye. N'abantu bashinzwe gutegurura ibisasu bahageze. Bomb squad bahageze. Gabo umusore ari kubareba. Ugiye kuzenguruka. Kayaknya emang gak ada cara lain untuk meyakinkan. Ndabona hari abasore bawe bari muri SWAT bomb cyangwa se bashinzwe gutegura ibisasu. Muhisha amatwi yanyusha. Baze bahereze sambu. Uyarakanda. Kabum! Buretse! Ho! Arabaturitsa. Abari bagerageje kunyura ku muryango w'inyuma. Yang Anda lakukan Hakim Ketua mucamanza mukuru yikangamo. Ukoze ibiki? Biri ibikorwa by'iterabwoba. maafkan teroris. Ati ibi ni ibikorwa bitababarirwa mu rukiko. Di negara. Uri kwica mu ruhame. Nta muntu n'umwe uri bupfe. Peringatan kedua dari saya. Iyi ni warning yanjye ya nyuma mbahaye. Lain kali jadi peluru asli. Cek. Gimana kondisimu? Haguruka. Umusore ntago yabishe. Bisa nari ibisasu bituruka gutyo gusa ariko bitangiza. Bigenze bite? Untung ini hanya peluru karet. Komanda. M5. Turabona umusore ariko yari yateze. M5. Wa musore ari gukanga. Hentikan aksi penyanderaan ini, Anda hanya perlu melakukan. Kugira ngo hagarikwe ibi bikorwa byo gushimuta. Arakandiko yavanyeyo. Apa ini? Ibyo ni iki? 3 orang ini bertemu ketika persidangan sedang berlangsung. Bukan kayak. Abo ni abantu batatu bahuye. Alumni Fakultas Hukum dari universitas yang sama bertemu dengan senior jurusan ekonomi. Urebe? 3 orang ini bertemu ketika persidangan. Abo ni abantu batatu bahuye. Persidangan sedang berlangsung. Iki kirego cyajyaga mbere. Bukankah itu aneh? Ndetse ngo basukura hari ibyo baganiriye. Wowe urabona bidateye inkeke. Yaraguruka. Fakultas Hukum Two former dari lower students. universitas yang Ati abo ni abantu biga ibijyanye n'amategeko twahuye turiganirira. sama bertemu dengan senior jurusan Twahuye rero nk'abasiniya ekonomi. duhura n'ushinzwe economics. Panjang. Inilah Ese biteje iki kibazo? pihak BPN Kora iperereza wowe urambwira. yang diserahkan oleh pihak penyidik ke kejaksaan namun ditolak. Data itu perlu Akuntu yasa kubishanyura. untuk dijadikan bukti. Jadi Ibyo ditambah bintu ntabwo byemewe. perlu kurang persuasif untuk dijadikan bukti yang mulia. Ibyo nta nubwo aribyo bigaragaza ibimenyetso yasa gusoma. Dapat dari mana data ini? Ibi wabikuye he? Sumbernya. Ntabwo nababwira aho nabivanye. Ataupun mengambil dari... None waba wabyibye se twabwirwa n'iki ko ari ibyanyabyo? Ini juga semacam tips untuk Anda menilai kualifikasi jaksa yang bertanggung jawab. Kubw'ubumenyi mfite, Yang mulia, nyiricyubahiro. sampai kapan Anda akan membiarkan penjahat ini mengontrol ruang sidang? Kuva ryari mwemerera abanyabyaha gukontorora icyumba cy'urukiko? Udah gila. Uri umusazi? Dusubize inyuma gatoya ubwo umusore yaganiraga na wa mukobwa. Ngeliat lo. Tekereza ibi ngibi nabikora, urashaka kunshyira muri gereza? Coba kasih tahu gue kira-kira apa yang harus gue lakuin. Raka. Ntabwo nakubwira icyo ugomba gukora. Raka. Kalau selesai Raka. Ati kugenda ugashimuta abantu mu rukiko ni icyaha gikomeye. Dan pengampunan. Ese tekereza se ababikoze bo barababariye ni na mugore wanjye. Naran. Kunukuri. Pelayan yang jujur. Ndabizi n'ubundi uriya rukiko ntabwo rubuze guca urubanza neza. Yafata kandiko. Orang ini kabur 1 hari setelah ngasih kesaksian palsu. Uyu ni umuntu wirukanse arahunga nyuma y'ibyabaye. Tempat Hari ahantu ari. gue udah ngelacak keberadaannya. Ndagira ngo ushake lokasiyo yiwe. Dan Gilang. Ndabizi arakubwereza ubuhamya bwiza. Gilang, Ndazi kumushaka nta kibazo. dia mau bersaksi. Ese koko uratekereza ari buze kutanga ubuhamya? Berbondong-bondong ke depan pengadilan Tugaruke hano. dengan situasi Ni mbere yuko tubona uriya musore yashimuse mu rukiko. Uri umusazi? Uyu ngo yari hano abona ku makuru. yang terlalu. Hal ini Ku rukiko ibintu byakomeye. Ho! Yandika vuba. Ashyizemo abona hari amafoto bamwohereje n'amavideo. Nyiricyubahiro. Ada 2 hal yang saya minta. Hari ibintu bibiri ngira ngo mbereke. Perlu bersikap adil dan memberikan hukuman kepada yang Ndetse biri bize gukomeza kubashyiramo icyizere Saya, cyuko uriya muhungu ari umwicanyi. Kim yang harus menilai dalam netralitas.
ntabwo ibyo biruza kuduca intege. Dengan semua situasi icyo usabwa ni ukuza kuba kwihangana kugera situasiyo irangiye, sicyo? Saya belum membuat keputusan akhir. Ntabwo nafata umwanzuro wa nyuma Penuh pengadilan. ugifasha abantu nk'imbohe hano mu rukiko. Pendapat dari kedua belah pihak sebelum keputusan. Hano biraza gusaba kwihangana ndetse n'igitekerezo cya buri muntu. Ingin tahu kebenaran yang sebenar-benar. Keneye kumenya ukuri kuri iki kirego. Saudara Raka Yanua. Mr. Raka Yanua akan mengakhiri penyanderaan ini apabila ada persidangan ulang. Wavuze ngo urasikurekura izi mbohe nituramuka duca urubanza neza, siko bimeze? Yang Anda percaya, betul? Ese nuke kuri wizera? Ndagusezeranya nyiricyubahiro. Tanya, bisa jadi akan dianulir. Karena tidak pernah boleh ada persidangan yang ada di bawah. Ntabwo urukiko ribuze kubogama. Ndabyumva. Cara Timo. Timo. Dan apabila aksi penyanderaan ini selesai, iyi situasiyo yo gushimuta cyangwa se yo gufata imbohe nirangira, bang ini hari ini uraza guhanwa. Saya tahu resiko. Ibyo urabyumva? Rigorisi yose uribuze kubonge ndayemera. Harus disiarkan langsung melalui YouTube. Ada alasan? Urukiko uraza kubica biri broadcast cyangwa se bitambuka. Koko se nukuri? Penuhnya diabaikan oleh media. Kubera ko iki kirego byibuze kiraza kurangiza ibindi birego byinshi cyane byagiye biburizwamo. Basubirisha abantu basubirana amatelefone yabo. Urebe umusore yemeye fata telefone yawe yemeye ko urukiko ribuze ku urubanza rutabugamye. Ibyiyumviro byawe ndabyumva. Saza washacumbagira. Saya tetap di sini sampai persidangannya selesai. Ndazi kuguma hano kugera ibintu birangiye. Urebe abaturage barasuhuka. Mwirinde barasuhuka. Mwirinde. Muveyo. Vayo. Barasuhuka. Musore asigara mu rukiko wenyine. Live di YouTube. Zanira. Oke. Shaka ushyira ibintu live. Sama dengan dia, Anda sudah melakukan. Nuramuka ukoranye natwe. Pidana. Tajana uribuze guhabwa. Oui. Lakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri ataupun orang lain. We utaza kugerageza gukora self defense kakumena. Pada saat itu di dekat dia yang melawan hukum. Muri kano kanya article ya 49 amaze kubyemeza, we shyira broadcast cyangwa se bishyire live. Baza rutangire byiza reka tugerageze. Sebenarnya berikan saya kesempatan. Bisa na wongeye kumpereza andi mahirwe musori. Siko. Yoko ya ufate ndi risk. Publikan. Oke. Cyane ko ibingibi no tubishyira public. Dari pihak Anda. Uratekereza biraza kurangira kurande rwawe? Reka nizere ko umwanzuro tutari buze kusimbuka. Minggu tidak lebih. Byose bigiye kujya habona. Mari kita mulai pertunjukannya. Reka dutangire imyiyereko sha. Urebe? Saudara Raka. Mr. Raka. Silakan ke kursi jaksa. Ndakwinyize genda ufate umwanya. Apa yang umucamanza? Sidang ulang. Abaturage barasuka. Kembali. Sidang akan dimulai. Mu rukiko bimeze bite? Hakim menyetujui permintaannya dan ati mucamanza yemeye ko agiye kureba uburyo cy'urubanza rwaburanishwa agatanga ubutabera bukwiriye. Tapi dukeneye natwe guhagarara. Hanu memaksa kami untuk keluar. Tukareba icyo ubucamanza buri buze gukora. Amulaka Yanua, Security Office. Dan saya juga pelaku di balik aksi penyanderaan yang sedang terjadi. Munyagane kuri situation yari yabaye yo gushimuta abantu. Ukwezi gushize umugore wanjye witwa Nina yarishwe. Lalu jaksa secara resmi memasuki persidangan. Hanyuma umucamanza mukuru avuga ko umugore wanjye nta kintu na kimwe kigaragaza ko yabarishwe, biri gutambuka live kuri YouTube channel ya yindi ya Capital Media Podcast. Nimba utarakanda subscribe umenya ko wasigaye inyuma pe. Umusore yaraje kuri televiziyo live barakurikira. Umusore avuga ibintu byose uko byagenze. Karena penasaran dengan situasi penyanderaan di ruang sidang. Dukurikije situation yabaye mu rukiko. Ngapa sudah terhubung? Kunyangane nyakubahwa. Biba hakuno urakoze. Telefone. Mas Agam. Mr. Agam? Iya, ini Bono. Yego, inguni Bona. Sudah lihat siarannya? Wigeze ureba kuri broadcast cyangwa se ku bitangazamakuru? Mas. Ntabwo nigeze ndiba. Yego. Saya akan mulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan ke saudara Dika. Ndatangira umve umusore wacu. Saya minta bantuan, Mas. Nta cyose ugomba kureba igishoboka cyose. Yego ndabyumva. Saya akan mulai dengan mengajukan beberapa ndaza gutangira pertanyaan ke saudara. Mbaza ibibazo bikeya. Dika. Mr. Dika. Saudara Dika. Mr. Dika, silakan ke depan. Watera intambwe kwegera imbere.
yego yego nyiricyubahiro. Urebe umusore niwe uri gushinjwa kwica umugore hakuno. Pasti yang kalian lakukan? Murimo murakora iki hano Nonton. Kamu muri kurebera gutyo gusa. Cara yang terbaik. Turimo tuhageza kureba nyine ubutabera bwo butangwa. Hakuno hari ikigabo gifite umutwe mu bishawo. Wagira ngo ni ubugarisha. Wiki? Putusan keluar. Sudah gila kalian. Muri abasazi mwese. Perintah komisaris adalah untuk segera menyelesaikan. Commissioner yatanze itegeko situasi ini. kugira ngo iki kibazo gikemuke vuba na bwangu. Itu masalahnya. Kiri kibazo. Siapkan pada begitu. Tegura sniper sha. Kora akazi. Rebe. Tayari sniper vayo. Si umwe ahubwo ni babiri. Di posisi. Sniper ari muri position nyakubaho. Launcher that turabyumva. Ibintu biri live. Urumva? Dijawab, tenang. Usubize uri calm. Tasa kwinyuraguramo akigoryiwe. Nyiri cyubahiro. Tunjukkan betapa tidak masuk akal. Munyemerere nerekane argumentasi dari Tuan Raka Yanwar. Cyangwa se twereke Raka Yuani ibintu byose ko byagenze. Ngo jya mbere Mr. Dika. Mengenal Nina? Nina uramuzi? Oya. Pertama kali saya melihatnya hari itu. Bwa bwa mbere kwari duhuye. Anda ada di kamar kecil wanita. Anda mengenal Nina? Tidak. Pertama kali saya melihatnya hari itu. Nina nibwo bwa mbere kwari duhuye. Anda ada di kamar kecil wanita. Hanyuma ni biki wakoranye n'uwo mugore? Tolong dijawab. Nasubiza. Saya buru-buru dan toilet pria jauh. Nari ndimo nirukanka. Njya mu bwogero bw'abagabo. Umve. Kondisi mabuk malam itu. Nari nanyweye iryo joro. Tapi saya pikir ariko natekerezaga ko ada orang di sana karena ada tanda nta undi muntu n'umwe dalam uri aho ngaho bersihan. Muri icyo cyumba cyaberagamo ibikorwa byo kugikoresha isuku. Kuko mbibutse wa mugore ahantu yapfiriye aka gasore niko kashe gafata icyapa cyanditseho ko muri icyo cyumba hari gukorwa, bityo ko nta muntu wemereye kuhinjira. Berusaha keluar dengan cepat. So nanjye rero nagerageje kuba najyamo ngo ndebe ibijya mbere. Tapi saya mendengar suara. Ariko numvise ikintu. Urebe. Sasa bakwereke nabonye umugore ari kuza. Sari melalui pintu. Yararimo atambuka. Dan tidak lama kemudian Nina. Nyuma yabyo masuk melalui pintu. Dan mereka mulai yinjiye mu kindi cyumba. Atangira kuvuga. Apa hubungannya sama Anda masih ingat? Ni gute ibyo ngibyo byaba? Apa yang uribuka? Pertengkarkan. Kenapa sekarang kamu malah minta cerai? Dia ingin bercerai. Karena dia Yashakaga divorce. lolos ujian pengacara. Kubera ko yari aciye kuri bar. Funga umunwa. Suaminya marah. Akuno. Dan kemarahan mulai membesar. Umugabo yari afite umushinya mwinshi. No waje afata umugore wamukubita ku mutwe ngo kubera ko umugore yashakaga divorce. Sasa umusore atangiye gucurikanya ibintu. Itu dengan pecahan kaca. Hanyuma ahengereje nibwo yambonye. Wanita itu sudah mati tapi umugore we yahise apfa. Gasore karamushinja. Menusuk wanita itu dengan pecahan kaca. None se ushatse kuvuga ko ari we wagiye ku mutwe warawujonjanga akoresheje ikirahure? Iri cyubahiro. Tangan saudara Gilang sebelumnya mengatakan. Ndatekereza ubuhamya bwatanzwe na mbere n'uwitwa Gilangs akan bahwa saudara Raka Yanwar bukavuga ko Mr. Raka Yuani megang pecahan kaca tersebut. Ari we wikubitiye umugore we ikirahure ku mutwe. Demikian dari saya. Ndumva uyu musore asa nabushimangiye pe. Terima kasih yang mulia. Ndumva wabitekerezaho nyiri cyubahiro. Raka, silakan. Mr. Raka, wagira icyo uvuga? Mr. Dika, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda wavuze ko saya menusuk Nina. Wigeze cyangwa se umutangabuhamya wanjye yagerageje kuba ngo wagerageje kuba Nina yagusagarira, sibyo? Siko wavuze umugore wanjye abashe kugusagarira. Lihat jelas. Ariko wabonye ibintu byose nkaho bisobanura. Sarung tangan yang saya kenakan. Amabara Tidak bersarung tangan. Akuno. Bagaimana mungkin saya tidak hanyuma se meninggalkan sidik jari dimanapun kalau biriya bikumwe byashe kugeraho gute? Saya tidak bersarung tangan. Keberatan. Niba wari wambaye zaga. Yang mulia. Nyiri cyubahiro. Mohon izin. Nagira icyo nongeraho. Saudara Raka Mr. Raka mengancam dan menekan klien. Ibyo bigaragaza ko ari ugushyira igitutu ku mukiriya wanjye. Uri kurengera. Cukup itu saja yang mulia. Terima kasih. Nyuma y'ibyo byose rero nyiri cyubahiro urakoze cyane.
none se nimba ari njye wamwishe untuk menyampaikan sesuatu. ziriya fingerprint zagezeho gute? Sampaikan, terima kasih. Urebe bashyiraho video baza kureba igihe wa musore yari ari gusererana n'umugore we. Seperti yang Mulia sudah lihat bahwa nyiricyubahiro nguko muri kubibona potongan-potongan puzzle kariya ni agace gatoya kagaragaza uburyo ki uyu mugabo yabanje guserera n'umugore wiwe menemukan titik terangnya. Dan ini semakin jelas bahwa saudara Raka Yanuar hanyuma kandi byaje kugenda bikura ikibazo gikomeye cyane, hanya berusaha lolos dari semua dosa-dosanya. icyo gihe umugore yari ari kugerageza gucika umugabo we. Bari kuri video. Putusan, Anda ini sedang mencoba apa sih? Hanyuma nicyo wari ugiye gukora hariya? Bukan klien saya. Tahu berapa banyak jumlah kasus seorang suami membunuh hanyuma waba uzi ibirego byagiye biba istrinya, by'abagabo bagiye bica abagore babo uko bingana? Waba uzi ibyo birego uko bingana? Tindakan kekerasan domestik. Iri ni ihohotera, kekerasan yang sudah tertanam dalam diri Anda. Kandi ni ihohotera rishobora kuba ryagaruka rikakugiraho ikibazo. Sasa musore buretse ho sasu ryaciyeho mu rukiko, isasu hari isasu ryanyuzeho. Mbibutse hari ba sniper bamaze kudeployinga. Haya uyareba umusore ararashwe, aba bavayo meze neza yewe meze neza ra Mr. Dika saja persidangan. Reka duhagarikira ngaho iki kirego. Itu perawatan medis. Ukeneye ubuvuzi. Yang mulia. Anda yakin? Iya, saya yakin. Para petugas polisi dan pihak terkait. Officer. Ini ruang sidang saya. Uyu ni umuyobozi w'urukiko. Tunggu jalannya persidangan. Kano kanya sebagai ancaman serius habaye ibintu bidasanzwe. Itegeko ritegetse ko pernah lagi mengganggu persidangan ini. Paham? Urukiko muri kano kanya ryo kuba ruhagaze. Madamu Juji we. Ewan kizi gahunda. Kuva muri kano kanya untuk memasuki ruang sidang pengadilan cyaze kugira ikintu kimwe kibuze kuba kidubunganya urukiko. Muranyumva? Tapi kita akan tetap melakukan hal terbaik untuk segala tugomba gutegereza tugakora ibikwiriye. Dan mengerti? Muranyumva re? Yego turakumva. Syarat keduanya. Ndababwira isegonda. Silakan. Yego komeza. Ada seseorang yang akan masuk ke sini dan saya akan memberikan sinyal. Niaza kugira uri buze kugerageza kwinjira hano. Ndaskubahereza sinyari. Sorry Mr. Raka. Iya, saya mengerti. Yego ndabyumva. Itu di luar wewenangmu. Ibyo reka kwizere ko biri mu mategeko yanyu n'amabwiriza. Hanyuma ya mulia, usai sasa iramuhushije. Saya nyiricyubahiro. Rehat. Nasaba iminota 10. 10 menit. Yakaruhuko. Uyacaho. Uyu kwagenda. Bibutse hari umukobwa bamutumyeho. Abona agiye. Nguyu. Munzira agenda. Gilang. Geze hano. Giranga. Buretse. Fight. Aragafata. Wa mujinga we. Aramuzinga. Agakwega igikatu. Ndasubiramo wa kigoryiwe. Hakuno baraserera. Buretse ashyira hasi umukobwa. Acisheni akasore isa no hari amakuru gafite tu kariruka. Kariruka ngako kageze hano ndacahera hepfo haruguru. Umukobwa nawe yaje tu ntabwo ncika. Nuka ngo ubona yatambitse amaguru. Aya arakurikira. Kobwa ageze hano aramubura. Gera mu bantu benshi cyane mu isoko abura irengero rye. Abuze irengero rye. Kumbe agasore ngaka inyuma ye. Yagiye hera. Gasore karakata kageze hano gasanga ari taxi zijye Bugande. Urabizi? Langsung jalan kan, Bang? Wagenda ahita yicomeka muri taxi.
urebe umukobwa aramubura, isori karacika. Tugaruke mu rukiko. Sasa aba basabye akaruhuko bazi baganire. Ndabyumva mwana, kora akazi kamwe bamushuti. Yavanaho telefone. Halo, Wati. Yego, Wati. Gilang. Jirani ndamubuze. Ngo iki? Jangan nyerah. Gue belum nyerah. Gusa ntucike intege. Oke. Ndagerageza. Sawa urakoze. No, tetap rolling. Nala, dusubire kuri broadcasting, sha dusubire live. Uyu hari utuntu yavanye uyu. Bariba. Apa ini, Saudara Raka? Ibyo ni biki Mr. Taka? Apa antara Timo dan Bono, ayah terdakwa? Ndagira ngo nkwereke ikiganiro cyabaye hagati ya Timo ndetse na Bono. Untuk apa Pak mencari Gilang? Genda ushaka uwitwa Gilang. Kan biar saya menyelesaikan. Ibi ngibi ndazikubikemura. Gitu kabur. Saya suruh dia untuk hapus CCTV. Ndazikumusaba asibe amafoto kuri CCTV. Tapi sepertinya dia membuat cadangan. Ndazikumwoherereza backup. Ya. Nyoye icyubahiro. Sesuai dengan pasal 31 ayat Ukurikije article ya 31 3 Undang-Undang nomor 19 muri paragrafe yayo ya gatatu cyangwa se mu kika cyayo cya gatatu tahun 2016 cy'amategeko nimero 19 yo muri 2016, semua percakapan rahasia amabanga aba yabaye hagati y'ibiganiro antara kedua y'abantu babiri cyangwa se batatu pihak tidak boleh dijadikan alat bukti. ntabwo aba yemewe nk'ibimenyetso mu rukiko. Hal itu dilakukan oleh kepolisian. Kandi mwibuke ibyo ngibyo bihanwa n'amategeko. Ariko ibi ngibi ni ibimenyetso. Saya periksa dan benar ada bekas penyalinan. Ndasongiye gukomeza kubikurikirana. Dan saya membuat jebakan terlebih dahulu. Kandi ndasikugerageza ibintu byose mbishyire ku murongo mbere y'uko hari ikiba. Uyavano ya mashusho. Yang sedang nyiri cyubahiro. Raka Yanuar. Ibyo Mr. Raka ini adalah Yanuwa arimo akora manipulasi informasi. Ibi ngibi bigaragaza ko arimo ashaka kusimanganya ibimenyetso n'amakuru. Mbese asa n'ari gushaka kwangiza amakuru. Bisa dibenarkan. Ya. Ibi ntabwo byemewe. Yego turemeranwa. No gukora n'amakosa. Urumva? Anda ajukan tidak bisa dijadikan bukti. Ati izo file zose uri kuzana ntabwo bizifata nk'ibimenyetso. Ndabizi. Saya ingin mengingatkan, jika Anda melanggar hukum dan membuat ndashaka kwibaza ngo kesaksian palsu, Anda ese mwe murashaka kwangiza amategeko cyangwa tidak akan pernah tidur dengan tenang selamanya. Ese murumva mwaryama mugasinzira? Hakuno Gilang nguwo ngune basabye gusiba ama footage. Nyiri cyubahiro Raka Yanuar Mr. Lanil Walker terlalu emosional dengan barang kubw'ibimenyetso ari kugaragaza bukti yang jelas belum terkonfirmasi. Ntabwo bisobanutse pe keabsahannya. Nta nubwo byana dukonfirma ko ari umunyakuri. Yego ndabyemera. Saudara Raka. Mr. Raka. Ada lagi yang mau dikatakan? Ufite ikindi kintu cyo kuvugara cyangwa cyo kongeraho? Siapa di ruangan ini yang umutangabuhamya bisa jadi saksi? Ninde uri muri iki cyumba? Kobwa hanagenda yacitse intege. Gilang yamubuze. Ya Pak. Yego nyiri cyubahiro. Berikan sama kamu. Acazo afata akaruhuko naguhaye. Yego nyakubaho. Dan kamu pasti tidak membantu Raka kan? Ntago wafasha Raka. Enggak lah Pak. Cyane rwose. Kayaknya. Ni gute nabikora? Buretse. Kamu tidak membantu orang yang sudah. Nta muntu ukwiye gufasha. Iya Pak. Yego ndabyumva. Saya juga harusnya nggak berkomunikasi lah sama orang kayak gitu kan. Ngomba kugira uwo menyesha mbere ko hari ikintu nkora. Di Semarang. Uri gukora ikiri muri Selemagara? Healing Pak. Ndi kugenda gutyo gusa. Maraton sama siapa itu? Ninde uri kwirukanka hose ko nabonye wirukanka n'amaguru? Nggak bisa ngumpet ya Pak. Wati, saya cuma mau bilang. Ceneye kugira icyo uvuga. Lari maraton. Tinggal ngomong aja. Ceneye kujya mu masiganwa se? Iya. Ko mbona umujyi wamumashije amaguru. Ujya wamarishije amaguru. Sama-sama, itu kan lebih baik. Waretse se ngasa tukirukankana nimba ushaka ko tujya mu isiganwa. Jakarta. Baik Pak. Reba niba wajya muri Jakarta. Yego nyakubahwa. Saat ini sebanyak 200 sasa hakuno warga di Indonesia baza kureba ya video y'uburyo umusore yarashwe. Penyanderaan hukum melalui saluran berita dan YouTube. Dukurikije ibikomeje kunyura live kuri YouTube, persidangan bikomeje kugaragaza ko urukiko rubuze kuba sebuah indyankurye kuko na nubu urukiko ntabwo rurabasha kwanzura ikirego kirimo umugabo uregwa cyangwa se
ushinja uwamwiciye umugore kwigaragaza. Hakuno agasore bazanye. Urebe. Keberatan Yang Mulia, saksi tidak sah. Intego yanjye nyiri cyubahiro. Sejauh ini sudah Kawannya ntago tumwemera. bahwa Dika tidak mempunyai korelasi dengan pembunuhan istri saya, serta tidak mempunyai motif pembunuhan. Saksi di sini akan membuktikan motif Uyu mutangabuhamya ari buze kwemeza pembunuhan Dika ya mu by'ukuri ko uriya musore wanyu Dika mulia. ari we wakoze ubwira cya gikorwa cyo kwica. Baik, Sawa? silakan. Ndabyemeye. Tangira process. Mubazi. Mr. Witness, Mr. Mutangabuhamya we. Apakah itu benar? Uri inshuti ya umve. Umve. Saya izinkan. Silakan. Sawa. Ndakwemerera no tangira umubazi. Saudara saksi, Mr. Witness we, Mr. Mutangabuhamya we. Uri inshuti ya kera y'umuntu bita Dika. Anda adalah teman lama Dika. Siko bimeze mwiri inshuti kuva kera. Gakubita kuri mikoro. Iya. Yego rwose twari inshuti kuva kera. Ke hari H kejadian ada di mana Anda? Igihe wa munsi incident cyangwa se urupfu rwabaga mwari muri Di klub hotel bersama Twari turi muri hoteli muri club Dika. je na Dika. Berdua lakukan. Mwakoraga mwiki mwembi babiri? Hari itu hari saya divonis tidak bersalah. Hari ibintu twari turimo Dika terlihat biri aho ngaho. hal tersebut. Lalu apa yang terjadi? Hanyuma nyuma y'ibyo bintu mwari muri gukora se nyuma yaho byagenze bite? Dia bilang Dika aravuze ngo dia bisa bebas tidak bersalah ngo agiye kureba aho yakura gitari. tanpa mengaku gila seperti saya. Ariko ntago twajyanye. Dia juga berbicara tentang Harvard. Hanyuma kandi yanambwe ibyerekeranye na Harvard. Loh, Mingiye burumva we wabyishoboza kalau diakui sebagai mahasiswa ni Harvard ya nyayo. hukum Harvard. Yigisha cyangwa se ni umunyeshuri wiga amategeko ya Harvard. True Harvard law student. Kalau lo bisa bebas, bahkan setelah melakukan pembunuhan. Niba ushaka kugenda ubohotse wahitamo tugakorana. Ushatse kuvuga iki? Nyumva ugabanyije amagambo. Kalau orang-orang rendahan itu aja bisa, iriya low life cyangwa se apa gua enggak? ubuzima bw'amategeko buvuga ko niba ntacyo ukoze nta n'icyo ubona. Dasar pengecut. Wakigwariwe. Yari kubyibuka. Saya tidak tahu kalau dia akan bunuh orang setelah keluar dari klub. Ntabwo nari mbizi ko agiye kwica. Gusa nari nzi ko wenda avuye muri club yitahiye. Gusa ndabyicuza. Funga umunwa. Kiracyana ni igisazi nyiri cyubahiro. Kalau Dika tidak memiliki motif pembunuhan. Tuza mwana icyaha ntago kiraguhama uri kubwanuka kubiki. Tidak memiliki motif pembunuhan ketika berada di meja klub. Biragaragaza neza ko uriya mwana aho yicaye nawe ari kwishinja icyaha. Tapi setelah itu dia membunuh seorang istri, seorang yang tidak bigaragare ko ibyakurikiyeho buriya bwicanyi bersalah, bwakorewe umugore wanjye, seorang ibu, iriya nzirakarengane untuk uriya musenzi ari we wabikoze. menyayangi temannya. Musenzi we n'inshuti yawe uri kubigaragaza. Ini aib bagi karir saya sebagai seorang pengacara selama 15 tahun. Je nawe ndibuze kwemeranwa n'uriya mwana babanye mu myaka 15 ishize. Mwibuka na defanda Presentasi dari seorang yang mengarang ceritanya sendiri di kepalanya. Mohon izin Yang Mulia untuk berbicara bisa naho n'inkuru yahimbwa dengan saudara saksi. Mwawe uburenganzira bwo kuvuga. Silakan. Komeza. Rebe. Yunanga agiye kubaza umutangabuhamya. Saksi. Dia. Umutangabuhamya we. Reba hariya. Anda kenal siapa pengacara yang membuat Anda didakwa tidak bersalah? Wabuzi umwavoka urimo uburanira uriya nshuti yawe? Ya. Anda tahu Yego. Anda dinyatakan. Wabuzi impamvu se ari we mwavoka bashatse? Tahu. Yego. Apa? Kubera iki? Skizofrenia. Schizophrenia sinzi ngo bisobanura iki? Telah didiagnosis menderita skizofrenia akut. Uyu mutangabuhamya ndabona nawe afitemo kwivuguruza. Hidup dalam kehidupan sosial. Nta bushobozi afite dalam delusi bwo kugaragaza social life cyangwa se ubuzima busanzwe. Yang Mulia, nyiri cyubahiro. Itu benar. Ko nukuri. Tapi saya benar-benar dengar kalau misal dia bilang itu ke saya. Yang Mulia. Ibitekerezo byanjye hakuno. Nyiri cyubahiro. Saksi sedang urabona uyu mucamanza cyangwa se uyu mwavoka arimo aragerageza kumucaringa mu bitekerezo. Muceceke mwese muri mubiki. Saya di sini yang berhak. Ni njye nyine ugomba kubahereza uburenganzira bwo kuvuga. Mureke utanga ubuhamya komeza butange. Mwese mujye kwicara murumva.
Tolong jaga mulut. Apa yang lihat? babare nyiricyubahiro. Anda jawab saya sekarang. Ni gute wansubiza? Skizofrenia atau tidak? Karena kalau tidak, ese wigeze byibuse usafaringana n'uriya mwana? artinya Anda harus siap Kubera niba atari byo se menjalani persidangan pulang. bishatse kuvuga ko ibintu byose mwabitegurana. Byose mwarabiteguranaga. Iya atau tidak? Yego cyangwa huye? Dijawab, saudara. Sobiza. Iya, Yang Mulia. Yego nyiricyubahiro. Saya Ndi schizophrenia. Sinzi ngo bisobanuye iki? Simbizi. Terima kasih. Urakoze cyane. Aco. Kesaksian dari saksi tidak bisa diterima. Ubuhamya buturutse ku mutangabuhamya ntago Saya Z bwemejwe pe. langsung Mr. Z dari depan gedung pengadilan negeri Jakarta. hanze hari live noneho yakasa mutwe iri guca kuri Capital Media Podcast igaruka kubiri kubera mu rukiko. Hakuno aba bashobewe akora iki? Urebe hakuno umukobwa yaragarutse afite aka tracking device bisa naho hari umuntu ari gushaka kandi akabageze aho ari ku kanya aramutunza imbunda. Siapa lu? Urinde? Siapa yang nyuruh lu? Ninda akohereje wa musore bari gushaka. Keneye ko ngufasha se? Sora arayimanura. Rebe hakuno mu rukiko. Raka, Mr. Raka, apa masih ada saksi atau bukti yang mau diajukan? ese haba hari abandi batangabuhamya ufite baza mu rukiko cyangwa se hari ibindi bimenyetso watugaragariza? Musore ibimenyetso biramushiranye. Tidak, Yang Mulia. Nyiricyubahiro ntabyo pe. Ya. Nyiricyubahiro urabona rero Saya hanya ingin menyarankan saja sebaiknya nagiraga ngo nkumenyeshe ko Yang Mulia membuat putusan. buno no muri kano kanya amategeko yawe yakubahirizwa. Terang ini sudah semakin memuakkan. Ati iyi situation ishobora kuza kuba intolerable cyangwa se itababarirwa. Kami kan punya keluarga. Ya semua. Sasa uyu ngo ari hano baramwandikiye. Ya, Natwe dufite imiryango. Yego ndabyumva. saya juga sangat paham. Kansa Timo. Pengacara Timo. Sasa umusore ari aho? Baik, jika demikian, Sawa. saya akan segera Sebentar, Yang Mulia. Buretse nyiricyubahiro Saya minta saksi. nakiriye Sudah tidak ada undi mutangabuhamya. Ariko abatangabuhamya muri buze kwakira murakira bageze kuri bangahe? saksi terus. Ndakwingiza bavugana n'umutangabuhamya wanjye. Yang Mulia. Nyiricyubahiro ako kanya yakibaraguza ngo ntago yemeye kumwakira. Amugirangi Saya yang bersaksi pada sidang Saudara, ndi umwe mu bantu batanga ubuhamya. saksi tidak bisa Uriya mutangabuhamya ntago turi bumwemere. lagi mengkoreksi Buhamya ari butange ntago tubwizera kesaksiannya, Yang Mulia. Karena sudah dilakukan di persidangan kubera ko ntabwo yigeze agaragara mu rukiko. Twabwirwa n'iki se ko ari wanyawe? sebelumnya. Saudara Gilang hanya ingin mengaku Uriya mugabo yitwa Mr. Girangi. sumpah palsunya, Yang Mulia. Niwe wenyine ushobora kuba Mulia. yatanga ubuhamya bwa nyabwo. Nyiricyubahiro mumwumve. Mr. Girang, apa benar Anda sudah menyembunyikan sesuatu pada saat ese ibyo ugiye kutubwira kesaksian sebelumnya? igihe ese ubuhamya ugiye kutubwira ni ubwa nyabwo cyangwa ugiye kutubeshya? Saudara saksi, Wa mutangabuhamya we, saya minta jawab ndakubaza hanyuma unsubize. saya. Apa benar Anda sudah melakukan sumpah palsu? Ese urashaka kubeshya? Wigeze ubeshyaho na rimwe? Ni indahiro babanje kumurahiza, baza kumukubita otho indahiro. Ibyo ugiye kutubwira hari ukubeshya kurimo cyangwa? Pengacara Timo mendekati saya dan meminta Kansa Timo saya untuk yasabye ko mumve melakukan kebohongan pada persidangan. nabeshya mu rukiko, nabeshya urukiko. Mumve, Saya hanya minta kamu untuk mengatakan nije njyenyine wagusaba bahwa suaminya memegang pecahan kaca. kubera ko urareba umugabo buriya mugore. Itu aja. Jadi Bapak Ese urashaka nzatange ubuhamya bw'ibinyoma mu rukiko? terus saya buat ngasih kesaksian. Sasa uriya mugabo bitwa Mr. Timo yaje gusaba uyu nguyu, base nabivuga yaje gusaba ngo abeshye. Inama ungera ni iyi. Ingat kembali aja. Oke? Ndagusabye ngo ubanze wibuke, urumva? Bilang saya nggak mau. Navuze ngo ibyo ngibyo nge ntago nabishobora. Baik. Gini. Ese nakora iki? Itu tahu kamu sekarang kan lagi dalam masa bebas. Ndabizi wowe uri umuntu
ufite uko wimereye nyine, hari abantu buriya batabicya mu buzima. Junior saya. Gusa umucamanza azagerageza kugucara ingingo. Jangan. Basi uri kumpatiriza. Macam-macam. Kubera iki naguhatiriza se? Saya nggak ngasih kamu uang kan kayak Bono. Si urumva ntaguhereza amafaranga aturutse kwa Bono? Jahat tuh buat saya ya manusiawi lah. Niba umuntu atari nk'umuzimu, Membuat pilihan yang salah. Susah hidup. ibi ntabwo ari ibintu bya danje. Ya. Ubuzima bwawe bwahinduka sibyo? Teman di ruang sidang. Reka we tuzongere tubonanire mu rukiko. Wohindura imvugo ubeshye. Pengacara Ya mugabo, saksi untuk bersumpah palsu, Yang Mulia. urumva ko uyu mwavoka ni Sekibi yaragiye abwira uriya musore ngo naze abeshye. Saya sudah benar-benar muak, Yang Mulia. Ibyo ntabwo ariko biri. Tidak ada Kihagararaho. gunanya saya berdiri di pengadilan ini yang dipimpin oleh seorang hakim yang tidak Ese murumva naza ngagarara hano gutyo gusa kompeten. ku maguru yanyu. Pengacara Timo. Konse Timo buretse Pengacara Gilang. Mr. Girangi. Memang betul, Anda sudah membuktikan Ese ibyo uri kuvuga byose ni ukuri? bahwa pengacara Timo melakukan tindakan yang ilegal. No. Anda belum membuktikan apapun bahwa saudara Dika memang benar. Ariko ntabwo wigeze ubigaragaza. Mr. Dika. Saya punya bukti penting. Nanjye ubwanjye nabifite ibimenyetso. Gilang, bukti apa lagi Jiran, yang Anda miliki? nibihe bimenyetso ufite? Benar Yang Mulia. Uko ni ukuri. Sebenarnya Mu by'ukuri, setelah kejadian itu, nyuma ya biriya bintu byabaye, saya diminta untuk menghapus rekaman. nasabwe gusiba amafoto yose CCTV itu. yafashwe Si n'ama pas- CCTV. Lalu kemudian Timo mengetahuinya. Hanyuma se uriya Timo yigeze yabona? Saya mungkin bodoh, Hari bwari ubusazi. tapi saya tidak sebodoh itu. Gusa niye ntago ndi umusazi. Urebe hakuno umukameramani ari gukamera, tayari ya mashusho bayashyiraho. Dore uko ibintu byagenze byanyabyejeje mujinga agiye gushyiramo inshishi mu isosi sha. Sasa umugore uko yakinjiye mu bwogero, kagasore karamukurikiye. Byose no mu rukiko bari kubireba 5 kwa 5. Narababwiye ngo filime nkizi mujye muzindekera. Ibi nibyo mba mu buzima bwanjye bwa buri munsi, agasore karabibona. Ndapfuye. Aya. Urebe agasore barabibona, niko kaje gashyira icyapa kibuza abantu kwinjira mu bwogero bw'abagore. Orang Shira cyarabibona. yang sambil membawa senjata Umuntu wakurikiye iriya nzirakarengane adalah nane wanarwaye intwaro, terdakwa. sibyo? Berbeda sekali dengan kesaksian sebelumnya. Kubera iki ibi bintu byari bikomeye gutya? Dia duluan yang mulai. Dia duluan. Uriya mugore niwe wabanje guhagarara bwa mbere mu nzira yanjye. Sasa kigitangira kwivamo, kirasara. Timo, gira icyo ukora. Matiin anjing. Muzimya biriya bintu kikivayo. Dika, Gua udah bayar mahal-mahal. narakwishyuye amafaranga menshi ngo sinzajya muri gereza. Gira icyo ukora. Bilang gua nggak bersalah. Bilang gua nggak bersalah. Yang Mulia, Ntabwo ndi umwicanyi. Tidak, ini- Nyiri cyubahiro. Mulia. Saat ini Mu by'ukuri muri kano kanya membutuhkan penanganan medis. ndabona nta byo kwireguza bihari pe. Ndagusabye we ndakumena umutwe, ndakumena nukomeza kubwanuka. Reka ubuhamya bugende. Raka, Ndakwinginze utabikora. Raka utabikora, kita sudah sampai sejauh ini. Kita sudah sampai di keputusan. tutaza kujya kure. Amategeko bwa nyuma na nyuma reka kore. Buat apa putus? Itegeko rihe? Anak dan istriku juga sedang. Umugore wanjye n'umwana wanjye barapfuye. Utumbwira ngo amategeko yawe arakora. Ntabwo bikunda. Haya. No. Wisharagaragaye. Sorry musenzi nkuru imbarutso mumena umutwe. Bullet. Ho. Fanda vayo. Fanda yumvise isasu rivugira mu rukiko. Ho. Musore asohoka yamanitse amaboko. Bivuze ngo ibara riraguye. Geze hano yishyize mu maboko y'inzego. Bigaragare ko we yihaye ubutabera. Uwishe umugore we nawe aramurangije. Ako kanya
afande nawe dore ngo arinjira mu rukiko. Bigenze biti, uyu yicaye hano ko tubireba, umusore usa naho batamurashe, sinzi turebe ngo byagenze bite. Hakuno yari ku ifege, katurore bigenze biti. Hari ini akan ada pengambilan keputusan uyu niwo munsi wacu wa nyuma wo gufata umwanzuro atas persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta ku rukiko cyangwa se ku rubanza rwajyaga mbere Timur mu burasirazuba bwa Jakarta muri district kepada Raka Yanuar. Hari umugabo witwa Raka Yanuar atas percobaan pembunuhan, ancaman dan kepemilikan senjata secara ilegal. Raka asa n'uwakurikiranye ikirego Yanuar cy'ubwicanyi bw'umugore we dituntut hukuman mati. Muri kano kanya sementara Raka arashinjwa ubwicanyi. Itu terdakwa Dika dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Dika nawe yamaze gutabwa muri yombi nk'uwishe Karena pembunuhan. Ubu yamaze kwerekezwa muri gereza i Madrid. Timur juga diperkirakan akan dijatuhi hukuman umucamanza Borhan berat setelah ndetse n'umwavoka witwa Kansar Timo melanggar praktik penegakan hukum. Sementara itu pengusaha Sudian Bono juga akan didakwa bakomeje kugaragaza ko ngo bari bariye amafaranga akan barang bukti. Ikisi hakuno uburyo Pesan final kepada Raka. Ubu rero ancaman hukuman atas kejahatan yang dilakukan oleh Raka Yanuar sangatlah jelas. Tapi dengan adanya drama penyanderaan, abafungwa barafunzwe, hak istimewa kepada orang-orang beruang ndetse akan sangat berpengaruh kepada n'ababuranishwa bagiye kuburanishwa harimo wa musore terbukti secara sah tugaruke mu rukiko yakinkan bersalah byamaze kwemezwa ko melakukan tindakan penyanderaan wafashe abantu bagira imfungwa sebagaimana dalam uhindura mu rukiko dakwaan penuntut umum. Ahantu hari public ushaka kubatwara mu biganza byawe Pada terdakwa, oleh karena itu ushaka kwiha amategeko 10 tahun tugukatiraho imyaka 10 y'igifungo muri gereza. Pidana Raka Yanuar dipersilakan Raka Yanuar untuk icyaha kiramuhama keluar dari ruang persidangan. Ku by'ibyaha byose yakoreye mu rukiko. Rebe usarasohoka. Hasil ujianku udah keluar. Ibisubizo bya examen. Umve. Arebye yatangiye kubona ishusho y'umugore we. Amubwira ati ibisubizo bya examen kita menang. Byarasohotse naratsinze. Yatangiye kubona ishusho y'umugore we nawe nk'umwavoka. Akagenda yibuka igihe umugore we yari atwite ndetse n'igihe binshiraga ari abaje gusangira ibya nimugoroba. Yatangiye kwibuka ibihe byiza bagiye bagirana n'umugore we. Umusore bamukatiye imyaka 10 y'igifungo muri gereza nk'umuntu wagerageje guhindura mu rukiko ntantu afungira cyangwa se afatira imbohe ndetse akanarasiramo. Bivuze ngo agiye ku gisheni imyaka 10 gusa uwishe umuntu we byaramurangiranye. Izina rya filime ryari ryo ngiryo mubonye, reka mabwire ngo nyina yitwa Mr Fire, mabwire ngo ndabakunda cyane, be blessed, zikurikira ntimuzicikwe. Nakubwiye ngo ni weekend filime zigiye kumeneka ku bwinshi. Don't sleep, keep watching our movie. Filime zacu wanayisanga kuri Mujosi Store, kuri hpmovies.org ndetse no kugasobanitimes.com. Ukeneye kutwandikira cyangwa se kutwivugisha wadamagara kuri 0784681850. Kamasigire mu indirimbo ya nyuma y'aga filime rero, reka mbanze mbabwire ngo indabo zanjye yitwa The Ben Writer. Mbibutsa Umucyo Home Limited, amacumbi meza cyane aherereye mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda. Aya ni amacumbi yujuje buri kimwe: ibitanda byiza, wifi, igikoni cyiza cyane. Skia The Ben, umuntu ushaka ahantu heza ho kuryama
uhehe no kongera kwibaza ngo ndarara he. Niba uri muri karere ka Gicumbi, simbukira mu Mucyo Home Limited. Bibutse hariya urahamagara bakakubwira bati tugutunganyiriza icyo usanga ibintu bimeze fresh. Ikindi kandi ushobora nakubabwira ati ariko mwaritse nkizanira ibyanjye kwitekera, biremewe cyane. Nimba ufite abashyitse mu rugo ukababuza ahantu baraza, ngwino mu Mucyo Home Limited ubabwira uti ngewe ndashaka ko abantu banjye tuza kurara twiganirira tunanywa kawe, hanyuma babashe kuba bagufasha baguhereze za matera zibakwiriye. Transport ni ubuntu iyo uri hariya mu mujyi rwagati. Ntabwo wambaza ngo bagutwara gute, imodoka ziba zihari, moto zirahari. Icy'ingenzi nuko bagushyitsayo amahoro kandi ukaba uri mu maboko mazima. Skill The Ben. Niba ushaka guhamagara mu Mucyo Home Limited, dore ko iyo unabahaye umukiriya baguhereza agafanta ntabwo bakuvanira mwaho. Reka nsuze No Beef, muvandimwe cyane hariya mu Mucyo Home Limited. Mambo VIP No Beef 0788 berere hariya mu Rugano ndetse no hepfo gace ya stade hepfo y'umusigiti. Sikia Nyamabondo uramubona, yitwa The Ben, akubwira ngo indabo zanjye ngaho ni muca impaka rero. Ntimukagereranye ya macumbi y'abana n'Umucyo Home Limited. Umucyo Home Limited niyo macumbi yizewe yonyine gusa. Abantu bari kuva mu mujyi wa Kigali bakajya kurara mu majyaruguru Gicumbi we, bwaca mu gitondo bagataha. Genda Umucyo Home Limited waje kudabagiza abantu pe. Bashora ibiceri bigasha, je one shot